مرحبا. أيوة. أهلين جرت نقالة لكم. مسلمة مو. أيوة. أكم جنانا وانسا ولا له نقا كيدي لكم دقا وجمان. أنت آمين. بتاجي maal jette أجيمي تبتا. beekeen taphadha taphadheen beeku هاي نارجتي جناني جمرين اتفكرتي. lakkaanota akka taphadheen beeku beekeen taphadhu garuu wanni si ergeef anoo mataa qullaa footoo kee argina jara kiristaanaa sitti erge إيش وجمانو بنا تبت أما. ish maaliin tuqareen beeku anoo كان سيرجي دي ما سنتوكي. diimaa moo ish إيه دي ما سن. ishi tuqeen jiralleeti يلا ما نمنا أتشي برجرو. نما دي بس أقل من نمنا نرجع إسانا ما تاب تاب سيقولوا. أها أرجتين نجفتها يوك أبدا. أروح جايش تكبس مع بعض نكبس كلنا نكبس مع بعض. irraa shara دبل bifaa جايز دبل softaa دبل. ها؟ sanuu ara bifaa softaa آه دبل دبل maaliif دبل مع بعض يا جماعة. maaliif mataa qullaa teessa ishii waliin baranna naan jette natti himi. أنا كريستيانا. dhugaa أوكي. Ay musliman sisiyano. Kiristaanaan immoo bareedaadha. Arabiffeessatti barattere? أسمع بيا بالعربات تبرد. Kiristaana mataa qullaa maanan jaalladha warra muslimootaatti naara malee. Maaliif hin jettu? أها مؤلف. Jechuun warri kun silaayyuu akkuma jedhamanitti jiru. Yaa warra kana immoo xiqqoo ishiitti himnee achas deebisne jechuuf immoo isa keesseente bareeda goote garuu. تعالي كيس أنا سينسا وركي. Guys تاب تاب وركي نبرد فنيرو تاب تاب ناقول لي. تلجي كان كيس أنا واسا. Maal gochaa jira itan ijoo? As deebi'a. راح نكبس يا Ayyee جماعة. أفتحوا لي eessa دبل. jiraatta? وردتين نفتح دبل. Eessa jiraatta? Eessa jiraatta? أنا دبي جراب. Arabiif sirriitti dandeessaa? يعني تكو تكون من دندا. Jechuun akka giftaroonni kee achiin deemna arabinyaadhaan waa tokko tokko si gaafadhu laata jedheen jechuun dingata afaan oromoo dubbachuu hin barbaanne jechuu kooti malee. لا ركون قبل. Okay. Eshi. Kiristaanaa amantaa kamiin hordofta? Ortodoksii moo Pheenxee? أرثوذكسي ده. Ortodoksii. Namatti tola. Warra eessaati? سوا. Bareeda. Haa ta'u kaa? Naguma miti ati? نقوم. Atamma intalli kun utuu amma rabbi tokkichatti amante maal sitti fakkaata? وانت قرا ما سيوم بري من البات. Garaagarummaa isa wajjin haasofne mana ishiis taaptaap godhaaf ijoo tokkoon hin jiru achi dhaqaati. دبل دبل مع بعض دبل 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 ممكن ننزل سكور في الدبل. Dabilii afur godhaaf dhaqaati na biraas. So maal jechuu barbaade walumaan dubbannaa wanni jechuu barbaade waaqa tokkicha kan ergamoonni barsiisaa turanii Abrahaam fa'aa garuu dhiifama nama galchite akka nuun jeeksine ishee akkasumatti tattabataa dhumaa somna tole. Yeroon barbaanne qofa bu'inaan jedhan boo rakkoon tokko hin jiru. أسي. So waaqa ergamoonni isaaf sagadaadhaa turanii isa kadhataadhaa turanii Abrahaam Musee sirmoota taap gochaa fi ishii ijoo yeroo an dubbadhu teessee na dhageeffatiina isheedhaaf taap gochaa warri fooloon goones fooloo gochaa ni dhaqaate.
Abrahaam faa, Museen faa, Yesuus faa waaqa kadhataa turan, waaqa sagadaa fi turantu jira. Waaqa tokkichi sun immoo kasamii fi dachii uumedha. Akkuma Yesuus illee nutti maadhaa ture, akkuma Museen nutti maadhaa turetti jechuudha. Waaqa tokkichatu jira jedhee nutti maadhaa ture Museen. Seera keessa deebii keessa yoo dhaalle 4:6 irratti yaa Israa'el dhagee Waaqayyo keenya Waaqayyo tokkicha jedha. Waaqayyos tokkicha sanaaf otoo saganne yeroo ammaa kana keessatti Sillaasee waan jedhamutu jira. Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu sadanuu tokko waan jedhamu jechuudha. Sun bara Yesuus Kiristoos ta'ee bara Musee bara Abrahaamitti illee ture jechuudha waan sun. Sillaasee jechi jedhamu Niiqiyaa Gubaayee yookaan immoo walga'ii warra Eeshiyaa keessatti Turkii Qoosxinxiniyaa jedhamu keessatti Niiqiyaa Gubaayee warra beektota 318 taa'e bara 325 keessatti yeroo sana booddeedha waa'ee abbaa fi ilmi lachuu waaqa jedhanii namootatu walgahee murteesse. San booddee walgahii biraa irratti immoo Hafuura Qulqulluu yeroo san dagataniiti. Walgahii biraa irratti immoo bara 380 wayiitti immoo Hafuura Qulqulluutti dabalanii lakki abbaan ilma Hafuura Qulqulluu sadanuu tokko immoo jedhan jechuudha. Dura ilmaaf abbaa qofa tokko godhanii sana dura garuu Yesuus Kiristoos namuma jedhanii amanaadhaa turanii. Yeroodhaa booddeetti garuu maal godhanii Yesuus Kiristoos lakki abbaa faana tokko haa ta'u jedhan walgahii irratti walii galanii namatu walgahii irratti taa'e malee bara Yesuus Kiristoos Sillaaseen barsiisnee abbaa ilma Hafuura Qulqulluu sadan tokko kan jedhu hin barsiifne. Waaqayyo tokko bichaadha kan jarri lallabaadhaa turan jechuudha. Yesuus Kiristoosis otoo ilaalleeti Yohaannis Wongeel boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irratti maal jedhu Waaqayyo isa dhugaa isa tokkicha jedhe Yesuus Kiristoos. Waaqayyo isa dhugaa isa tokkicha Yesuus Kiristoos taate ergites beekuun isaanii jireenya bara baraatii jedhe. Jireenya bara baraa galuudhaaf Waaqayyo isa dhugaa ta'e isa tokkicha sana amanuudhaaf Yesuus Kiristoos immoo isa inni erge sana ergamummaa isaa beeknee fudhachuudha jechuudha. Ergamummaa isaa beeknee Yesuusin fudhachuudha jechuudha. So Yesuus Kiristoosin ergamaadha jennee fudhanne Waaqayyo tokko dhugaatu jira jennee fudhanne jireenya bara baraa argannaa jechuudha. Kun amma Musliimoonni Yesuus Kiristoos ergamaadha Waaqayyo immoo inni dhugaa tokkichatu jira jennee amanna jechuudha. Sigalee kanaafuu Waaqayyo inni dhugaa sun isa amma siin jechaa ture. Isa Yesuus Kiristoos waaqa koo jechaanii ture. Yesuus Kiristoos waaqan qaba jechaa ture yeroo dhufee namoota barsiise Yohaannis Wongeel boqonnaa 20 lakkoofsa 17 irratti maal jedhee dubartiin Maqdalaawit jedhamtu yookiin Maariyaam Maqdalaawit jedhamtu isa qabuudhaa dhufnaan na hin qabiinii jedheen deemi gara obboloota kootti ani gara abbaa koof gara abbaa keessanii gara waaqa koof gara waaqayyo keessanitti ol hin baanedha. Gara waaqa koofi gara waaqa keessanii. Yesuus Kiristoos waaqa qabaa jechuudha. Yesuus Kiristoos waaqa qaba jechuudha. Kanaafuu gara inni waaqa qaba yoo jedhe gara waaqa koottoo jedhe gara waaqa Yesuus Kiristoos sanatti deebinee isuma qofa isuma tokkicha sanaaf yoo saganneetu irra wayyaa. Kanuma Islaamummaan kan inni barsiisu Islaama jechuun dingata kiristaana akkasitti hin fakkaanne jechuufi jalbiyaallee kaadhe sitti hin fakkaadhu. Musliimoonni waaqa sadii gabbaruurraa Rabbiin nu dhorka. Maal jedha? Boqonnaa 4 lakkoofsa 171 irratti yaa warra kitaabotaa jedha. Ahlal kitaab jechuun kiristaanotaaf Yahudootaa yaameeti maal jedhee amantii keessanitti daangaa hin darbinaayyuu. Maal jechuudha? Yesuus Kiristoos sadarkaa isaa malee ol fuutanii Waaqayyo isaaniin jedhinaa daangaa ittiin darbinaa jedheen warra kiristaanaatiin. Warra Yahudaatiin immoo Yesuus Kiristoosin isin ilma diqaalaatiin jedhinaayyuu jedhe. Yahudoonni Yesuus Kiristoos diqaalaadha jettee amanti. Warri kiristaanaa immoo jaalala keessa bahaniiti lakki Yesuus Kiristoos waaqa keenya jedhuun. Islaamni immoo maal jedhe Rabbiin lakki yaa warra kiristaanaa yaa warra Yahudaa isinis warri Yahudaa ilma diqaalaatiin jedhinaa sirrii miti. Anatu karaa fedheen isa uume. Isinis warri kiristaanaa sadarkaa isaa ol fuutanii isa macaafarran jirre waaqa isaaniin jedhinaayyuu jedhe. Maaliif jennaan Yesuus Kiristoos ani nama jechuun barsiisa Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 irratti maal jedhe ana isa dhugicha Waaqayyo biraa isinii fidee dhufe nama akkasiin ajjeesuu barbaadu jedhe Yesuus Kiristoos. Dhugaa eenyu biraa isinii fide jedhe waaqa biraan isinii fidee jedhe dhugaa. Kanaafuu ana dhugaa akkasii nama biraa waaqa biraa nama isinii fidee dhufe. Kanaafuu nama jechuu Yesuus Kiristoos nama fidee dhufe. So erga nama ta'eeti Rabbi maal jedhane Masiih yookiin Ciisaa kan jedhamu kun Yesuus Kiristoos inni ergamaa Rabbiitiin nuun jedha. Inni jecha ta'e jedhuun Rabbiin ruuxii uumee qabu keessaati isaaf kennee abbaadhaan maleetti isa argamsiisee jedha. Walaa taqulu thalatha sadiilleen jedhiinaayyuu jedha. Maal malee Waaqayyo dhugaan gabbaramu tokkicha qofadhaa jedha. Kanaaf Waaqayyo dhugaan gabbaramu tokkoon kun maali jennaan waaqa nyaanne waaqa dhugne waaqa hin dadhabne jechuudha. Rabbiin Qur'aana isaa keessatti boqonnaa 112 lakkoofsa 1 irratti maal jedhe
jedhi yaa Muhammad Allah jechuun tokkicha qofa kan lammaffaa hin qabne. Ammallee ka hirkoo waa hundaati. Kan namni hunduu isa kadhatu, kan namni hunduu isatti ba'u, kan namni hunduu itti haajomudha. Allah sun lam yalid walam yulad. Allahan waaqni hin dhalatus hin dhalchus. Isa amma Waaqayyo kunoo ilma qaba jedhan hin dhalchu. Waaqni ilmarraa ittiin haajomu ilma. Yoo barbaade ergamootuma akkuma Musee akkuma warra kaan ergaa ture erga malee kophaatti ilma dhalchee wanti inni erguuf hin jiru. Kanaafuu hin dhalchus hin dhalatus waaqni nuun jedha. Ammoo walam yakun lahu kufuwan ahad kan isa fakkaatu illee hin jiru. Biixee yellawum. Yani wanni isaan gitu hin jiru Waaqayyoon. Namni Waaqayyoon gituu hin danda'u. Ergamoonni Waaqayyoon gituu hin danda'an. Isa fakkaachuudhaan danda'an. Namni Waaqa fakkaachuudhaan hin danda'u nuun jedha. Kanaaf waaqni sun maalin irree jennaan ammas kan hin rafnedha nuun jedha. Boqonnaa 2:256 irratti Allah jechuun kan bara baraan jiraataa ta'e kan jalqabaa fi dhuma hin qabne ammoo kan hin dadhabne kan hin rafne rafiiti miti mugaatiin illee isan qabu jedha Quraana keessatti. Laa ta'khudhuhu sinatun walaa nawm jedha. Rafiitis ta'e mugaatiin maangalaajet hin qabuuni jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Tole kan hin rafne waaqa ta'a. Kan hin nyaanne waaqa ta'a. Kan nyaachisu ka obaasu waaqa qofadha jechuudha. Allah nyaatatti naajomu boqonnaa 51:56 irratti Rabbiin maal jedhe maa uriidu minhum min rizqiin ani namootarraati waan akkana nyaachisan hin barbaadu ani waaqa waan hin ta'eef jedhe wamaa uriidu an yuximuun akkana nyaachisan illee hin barbaadu akkana obaasan illee hin barbaadu akka waan haa godhanis hin barbaadu maal malee ani ofii kiyyaa nyaachiseen obaasaa jedhe taadaa maaliif anaa fi obboleettii keenya kana uumeere Rabbiin jennaani achuma irratti maal nu jedhe وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بق النماف جنوتس تي واهم ده سيطان واللي جل قبا واقع يكون أمف كايون سامال توري أكساف سجدا نفتور سيطان دي ديها دي سيو مالي إني واني إني أمف مالني أنا أفسي أكساف سجدا نفجتشو ولي قال لي الله داف أكساف نف قفا نؤمي إساف قفا سجدا نجتشو كناف يسوس إن دبلته إرجموت دبلته إرجموت واقع كيسا يشوكيا غبريلي ميكائيلي غورغسي إن دبلته مالي جناني Gabroottan sa'aatii nuti. Quraana keessatti boqonnaa 4:172 irratti Yesuusis ta'e ergamoonni waaqa keessaa gabricha rabbii ta'uu irraa hin uffanii jedhe. Gabricha rabbii jechuun isaaf bitamuu isa jala deemuu jechuudha. Isaaf ajajamuudha. Garbicha rabbii ta'uun. Isaayyaas boqonnaa wangeeluma keessatti Isaayyaas boqonnaa 42:1 irratti Yesuus Kiristoosin illee garbicha koo jedhaan. Maatiyos wangeel keessatti illee garbicha koo jedhaan Yesuus Kiristoosin. Abdi jechuudha. Afaan Armaayikiin abdi jechuun gabricha jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoosin garbicha koo yoo jedhe anaa fi ergamootaan illee garbicha koo jedhe garbichi rabbii immoo gooftaa isaatiif ajajamuudha wanni inni qabu jechuudha. Garbichi gooftaadhaaf ajajamuudha waan taateef Waaqayyo tokkicha sanatu jira isaaf ajajamnaa. Ammallee as deebinee ati mirga kee kan argachuu dandeessu akka nama tokkotti immoo akka nama tokkotti mirgi dubartii kan kabajamu Islaamummaa keessatti. Maaliif jennaan ni tokkoffaa nageenyummaa kee eeguudhaa fi Rabbiin Quraana keessatti boqonnaa 33 irratti maal jedha? Yaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubartoota keetti himi mu'mintoota yookiin amaanyotitti himi warra amananittis himi maal haa ta'u akka dubartiin mataa ishiirraati amma godaatti gadi uffattu jedheen. Maaliif jennaani dubartiin fakkeenyaaf amma utuun iddoo ta'e dawatti si argadhe si biraan darbu'an. Kabiraallee utoo dawatti si argadhe si biraan darbu. Si miidha jechuu kana jechuun waan biraan miti. Namni jireenya isaatis barbaadee osoo hin taane bakka achi liji qoonjoonaas jedhee karaarratti si lakkafaa, si cinqaa, si rakkisaa waan fedhe si godheetti si bira darba jechuudha si galeera. Tole kanaaf amma dargaggeessi jiru hundumtuu si arge karaatti si miidha jechuudha. Utuu uffattee jiraatte immoo simaa tokko si miidhuu hin danda'u maaliif jennaan si sodaata jechuudha. Dubartii uffattu dhiirri ittiin dubbatu. Garuu atoo yoo kan uffattee deemtu taate yoo kan of kabajjee deemtu taate si kabajan si sodaatan duriyyeen sitti hin buutu jechuudha. Nagaan baatee nagaan galta. Maaliif jennaan kana gaafa dubbatu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jedhe akka warri duriyyeen qalbii isaanii keessa dhukkubni hin buune yookaan immoo namni qalbii keessaa dhukkuba qabu akka ishee hin miineef jecha Rabbiin kana ajaje jechuudha. Si galee? Kabiraadha fakkeenyaaf dubartiin tokko osoo haati abbaan irraa du'e yookiin haati qabeenya qabdu irraa duute dhaalan argattu akka kiristaanaatti akka wangeelaatti hin jedha akka mootummaatti miti akka biyya keessaatti osoo hin taane akka macaafa qulqulluutti dubartiin kiristaanaa tokko waa dhaaluu hin dandeessu. Abbaarraas ta'ee haadharraas dhaala dhaaluu qabeenya dhaaluu hin dandeessu hin jiru macaafa keessatti. Akka islaamummaatti garuu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jedha boqonnaa arfaffaa keessatti lirrijaali nasiibuun mimmaa taraka alwaalidaani wal aqrabuun
dhiiraaf gaheetu isaaf jira waan haatii fi abbaan maatiin dhiisanirraa du'anirraa. Walin nisaa'i jedhe dubartiidhaafis nasiibu mimmaa tarakal waalidaani wal aqrabuun. Haatiif abbaan waan dhiisanii deemanirraati dhaalatu isheedhaaf jira jedhe laal. Dhiiraafis dhaala jira dubartiifis dhaala jira. Garuu akka amantaa biratti dubartiin hin dhaaltu jechuudha. Waliigallee hin dhaaltu dhaaluu hin dandeessu. Kabiraatti waan ajaa'iba ortodoksii erga ta'uun kennu olleeti macaafa kana keessatti maal jedha? Macaafa Eksimiyaaros jedha macaafni kuni. Macaafa kana keessatti dubartiin warra addaanaas jedha. Maaliif akka jedhu garuu hin beeku dhiifama naa godhe. Macaafatu jedha. Baasee si agarsiisa. Si agarsiisu? Wanti agarsiisa. Kana qofayyuu miti dubartiin gimmaasha dhiiraatii jedha. Gimmaasha dhiiraatii dubartiinii jedha. Mana ishii taaptaap godhaa fi hajamaa. Anis irraa baradha sin dhaggeeffadha dhiifama ishii takka jedhee daqiiqaa lamaa sadan tokko si agarsiisee keetanii deebisee si dhaggeeffadha carraa akkasii kennuuf jechuudha. Gaaffii yoo gaafachuu waraatte illee akkana gaafattuuf. Maal jedhan? Nagalchi jedhu waan fedhe. Nu jeequuf jedhaniitum. Nu jeequuf jedhaniiti. Taaptaabii godha erga dhuftanii na bira taaptaaf na godha. Yoo barbaaddan mana banaatitti ergadhaa jedhii bana inatti ergatani. Kophaatti jara bira dhaqee onnaa jedha rakkoon hin jiru. Akkas yoo gaaffii qabaatan mana kee dhiisanii na biraa dhufanii yeroo dhufan immoo na waliin haasa'u. Amma seenanii akka nun jeeqne asumaan taphataa jirra soo waan ta'eef jechuudha. Garuu macaafni kun yeroo hunda baasee waan namatti agarsiisuuf jedhu kan sila dubbisaa oolu na dhokota. Garuu amma si agarsiisa argadheen jira. Maaliif akka ta'e hin beeku. Amaariffaan hin beektaa laata nan dubbisaa yoo wanni jechuu baattes. Macaafni akkuma amma siin jedhe kun macaafa kana. Kun akkasumatti sii bana. Fiiloo 154 afaan Giizii beekta taate yoo beektu taate nu sitti hima. ክፍል ሁለት ላይ ይሄው ክፍል ሁለት ጀዳ እሺ አስደብኔ ማል ጀዳ ለኮስሞ ተቆረ ጅራ አስራ ሲፋ ዱብስ ጋራራን ጀልቀም ነከን ጀነስ ይህ ሲሆንና ስለምን ስላሴ ሔዋንን ከአዳም ከጎኑ ፈጠሯት ከፍ ብሎ በራሷ ዝቅ ብሎ በእግር ያልፈጠሯት ብሎ ማለፍ ሔዋኒኒ ሉከራቲን ኡምኔኒ yookiin immoo mataa isaarra maaliif hin dhumne jedhanii yoo si gaafatan maaliif cinaacharraati uume jedhanii yoo si gaafatanii karaa su ziqqi buloo ba'igir yaalfaxxuraat mataarraa gadi siqanii wanni jarri lukarraa hin dhumnee fi si galee እሺ maal jedhe yaalfaxxurat ብሉ ከፍ ብሎ ከራስ ቢፈጥራት ኦቶል ሲቄ mataarraa uume jiraate seet kuruunaat dubartiin sulmaayyuu boontuudha የባሰው በኮራች ነበር ኢንማ ኮርቲ ቱሬ ኒ ቦንቲ ቱሬ ጀ ዝቅ ብሎ ከእግር ቢፈጥሯት ኦቶ ጋር ሲቀኒ ሞሉ ከራ ኡመኒ ጅራተኒ ቢሆን ኑሮ ኦቶ ኡመኒ ጅራተኒ ሴት ወራዳናት ምታይሽ ከሆነ ሴት ወራዳናት የባሰው የተናቀችው ዱበርቲን ሰልጶዳ ኢኑማዩ ኢቱማ ሰልጳቲ ቱሬ ሞቱሉ ከራ ኡሜ ጅራቴ ሲገለ ኦቶ ኡሜ ጅራቴ ድሩ ወራዳ ሰልጶዳ ኢቱማዩ ማልታቲ hin salphatti ture dubartiin moo dhiira wanni nakatumeef akka inni reebee jiraachisu fi jedha silaasaa ishi qoysuንም ሴት ወንድ ቀጥቅጧት እንዲያሳድራት ነው የሱ ግማሽ ያደረገው እግዚአብሔር ሲገርሲሰሽ ይታይሻል። ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ነው ያለው። ይሄው የኦርቶዶክስ መጽሐፍ ነው። ይሄ መጽሐፍ ኤክስሚያሮስ ዘቁጥስ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የምሰማው። አኒ የሮ አመን ነጋጅራ ቢክታ ወንተከና እንዴ rakkoon hin jiru inshallah iddoo kana namatti nimani waan ta'eef rakkoon hin jiru sin agarsiisa maal jedha asitti kun fuula 152 irra jira lakkoofsa 13 irratti
maal jedha seetinim ፈጥሯት dubartii yeroo uumanii yaa'u sillaaseen jechuudha ba'aariyaa amsaal fakkeenyaan godhanii ba'akal birhaan qaamaan ifa godhanii addaamin asmassiloo ፈጠሯት addaamin fakkeessanii uumanii ba'asraaw hiddi ishii immoo ወይ ደግሞ ደምስር ማለት ነው በአስራው ጀቹን ደምስር ጀቹ ደኩኖ ይግኒሳ እና በኃይል ግን አሳንሶ ፈጠሯት በኃይል ግን ሁምናንገሩ ቀነሰኒ ደደባ ጎደኒ ሸኡመኒ ቀንሶ ፈጠሯት ይህንስ እንደምን ነው ብሉ ኩኖ ማሊፍ ጀናን ወንት ሸ ገዲ ቀበኒ ኡመኒፍ ማሊን ጀናኔ የወንዶች አስራው ሂድ ዲራ 666 ቀበዱ በከነት 666 ቤታ ወራማ ሰይጣን ነው ምናምን ይላሉ 600 ስለዚህ ሰይጣን ናት ማለት ነው ሴት 666 እኮ ሴት ነው ሰይጣን ነው ምናምን ይሉ አይደል እንዴ ሴት ሰይጣን ናት ታዳ በነሱ ድረጅ እሺ ሶሪ የወንድ ምንድነው 666 ነው የወንዱ ደምስር ሂድ ዲራ ሜቀዳ ዲበጃብ ጃተሜ ጃደ ከዱበርቲ ሞላላ ግማሽ ዲራ ከሸንታት ወንድ ጉልበቱ ኃይሉ ብርቱ መሆኑ ስለዚህ ነው ወንኒ አባሁን ሁምናፊ ጀባቴፊ ዋን ሂድ ዲበጃብ ጃተሜ ጃቀቡ ፊ ጀደ ዱበርቲ ነው ለኩኖላል የሴቶች አስራዋ ሂድ ዱበርቴሞ 363 ግማሽ ዲራ ምቲ ግማሽ ስለዚህ ዱበርቲን ግማሽ ዲራቴ እቹዳ ግማሽ ዲራቴ ሄደሰነሞ ሰሙ ኬሳን ቢሰኒ ሉቃ ኬሳ ዱጉዳ ኬሳ ኢሳን ቢሰኒ ኢምቤክኑ ኑቲ ግማሽ ዲራቴ ዱበርቲን ጀቹ ማሊፍ ጀናኔ ነው በርሲፍ ነድራን ዲ ያኒ ወንታ ተቆጥቁ ነው በርሲሳ ቱራን ያኒ አቦሊን ከኛ ወንታ ከና ዱጋር ተገኘ ሲነርገነስ በከከና ዋቀዮቲ በርሲሰ ደኔ እርጌ እሺ እና ማሊፍ አከኒ ደደባ ጎደ ሞ ሲጋርሲሳ አከ ሼሬ ገዲ ቀቤቱ ሙፊዳ ማል ጀደ የሴት ኃይሏ ጉልበቷ ደካማ መሆኑን ስለዚህ ነው ደደብዱ ተውን ዱበርቲን ከናፊ ዋቀዮ ደደብዱ ጎደ ሲኑ ሜቹ ደጋፈሲኑ ሜኒ ደካማ ሆኖ ስለዚህ ነው ጀደ ታዳ ለምንድን ነው ታዳ እንደዚህ ደካማ አድርጎ የፈጠራት ጀና ኩኖ ሲት መኑ ስለምን ስላሴ ማሊፍ ስላሴኒ አባ ኢልማፍሩ ቁልቁሉን ጀርሱን ሲፈጥሩ ወንድን በኃይልና በጉልበት ብርቱ አደርጎ ማሊፍ ዲራ ሁምናንጪማ ጎደ ኡሜ ዱበርቲሞ ደደብዱ ማሊፍ ጎደ ኡሜ ፈጠሩ ብሉ yojedani sigafatani ይህንስ ጥንትም ሲፈጥሩ ከነየሩ መጀልቀበ ኡመኑ ወንድን ለመገዛት ነው ሴት አገርቲ አቲ ዲራ ቢተሙ ማለ ዲራ ቢቱ እንደሰቲ ዋን ንሲን ጀዳ አቤ ጀተ መታዘዝ ነው ያንቺ ስራ ወንድን ለመገዛት ስለሆነ ገዲቀበ ዋቀየ ሱም ያከሳ ቢተምቱ ጀች ወንድን ለመገዛት አካቲሳ ቢተምቱ ጀቻ ዋቀዩ ሲጀምር የሩመ ኡመዩ ደደብዱ ጎዴ ከን ኡሜፍ አከሸን ሁምናን ዱበር ዲራ ጫልቴ ወነን ጀነ ዲራ ፈከሸን ቢተምቱ yo chalts ne umne ma dira bulchiti kanafu dira bulchuun qabdu deet kana qofa akkareebe bulchu velocity mal jed ለመገዛት ነው ጀደ ሴትንስ ባህልና በጉልበት ብርቱ አድርጎ ቢፈጥሯት ኑሮ ጀደ ዱበርቲዮቶ ሁምናን ደንዴቲ ከቀብዱ ጭምቱ ጎዴ ኡሜ ጅራቴ ጀደ ባልተቻለችም ነበር እንደንደ አምቱ ቱሬ ጀደ ይህንም ይታወቅ ዘንድ ኩናኩማ በከሙፉ ዛሬ እንኳን አሩማ ዩዱበርቲ እንደጠብዱ ታቴ ጀደ አንድ ጠንካራ ሴቶች በጎልማሳ ጋር ታግሎ ለማሸነፍ ሲደርሱ ይታያሉ ኩኖ አረዩ ደባታቴ ወምቴካቴ ዱበርቲን ይረገን ገልቺቴና ለፋደው ካቱ ዩን አርጊና ጀድ አርጊቴ ከናፉ ማላከታቱ ፍሬ ስለዚህ መትቶ ቀጥቶ ሬቤን ይላል ሩኩቴ ጀቹና መትቶ ጀቹ ሩኩቴ ቀጥቅጦ ቀጠቀጤኒ እንዲያሳድራት አከሸቡ ሹፍ ጀቸ ዱበርቴ ዲሪ ብሎ ሴትን ባህልና በጉልበት ደካማ አድርጎ ወንድን ባህልና በጉልበት ብርቱ አድርጎ ፈጠራት ዱበርቲ ደደብዱ ጎዴ ከኒ ዱሜፊ ጨጨብሴ ገረፌ አከቡልቹፊ ዲረሞ ወንኒ ጭማ ጎዴ ኡሜፍ ከናፊ ጀድ ታዳ ሲንጨጨብደኒ ገረፈሙ ዳብጅቸው ኡመምተኒሳ ይሄማ ከባድ ነው ወይኔ አውላኪ እንዴ ማሳው የጻፈው ያላየነውን ጭራሽ አልሰማሁም ስንት አመት የኔ እንግዲህ ይሄ እንደዚህ አይነት ነገር አልሰማሁም እዚህ ጋር እንዴት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ መኖሩን ለምን አላስተማሩንም ጭራሽ እኮ ነው ያልሰማነው እንዴት ያው የኦርቶዶክስ መጽሐፍ ነው አዋልድ መጽሐፍ ይባላል አዋልድ መጽሐፍ ይባላል
ይሄ ብቻ አይደለም። አንቺ ስትወለጅ እኮ ክርስቲያን እንዳልሆንሽ ላሳይሽ። እዚሁ ላይ ክርስቲያን እኔ አልነበርሽም። በእርግጥ አይደለሁም። እኔ ስወለድ ትክክል ነህ። እሺ ምን ነበርሽ? አይቶ ለጊዜ አዎ ያንኑ መጽሐፍ ይሄ መጽሐፍ ስለሚያረጋግጥ ለሰዎችም ላንብብና ስትወለድ ወንድም ሴትም ነው። አንቺ ብቻም ሳትሆኚ ወንድም ሴትም ሲወለዱ ክርስቲያን አልነበሩም። ክርስትና መነሳት በ40 ቀን ነው። አዎ ልክ ነህ። ያ ደግሞ ካልሆነ ክርስቲያን አይባሉም። እዚች ጋር የሚታይሽ ከሆነ 216 ገጽ ላይ ነው አለ። ምን ይላል? ይሄውም የጥምቀት ክርስትና አምሳል ነው። ኩኒ ፈኬኛ ጥምቀቲ ክርስትናቲ የውካሞ ፈኬኛ ክርስትናቲ ወንድ በ40 ቀን ሴት በ80 ቀን ክርስትና ካልተነሱ ዱበርቲን ጋፍ ቡልቲ ሰደተማ ዲርቲያሞ ሶሪ ደጋ ዱበርቲን ጋፍ ሰደተማ ዲሪሞ በ40 ቀን ቡልቲ አፍርተመት ዮ ክርስትና ሂንካኔ ክርስቲያን አይባሉም። ክርስቲያን አይባሉም። ታውቃለሽ ሴት እኮ 40 ቀን ወይ 80 ቀን ካለፋት ማለት ነው እዛ ውስጥ አትቀበርም እኮ አዋለምቶች ከሰቴ መና ቤተክርስቲያን ከሰ ጆልን ጥቆ አዋለምቱ ዮ ክርስትና ዳንካኔ ይነዋለምቱ አለተዋለምት ከግቢ ውጭ ነው የሚቀበሩት። ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እኮ ግቢ ውስጥ አትቀብርም እኮ ሕፃን ልጅ ከሞተ ገና 40 ቀን ሳይሞላ ወይ ደግሞ 80 ቀን ካልሞላት አይቀብሯትም፣ ውጭ ነው የምትቀበረው። ስለዚህ ምን ይላል? እናት አባታቸው ለካህናት ሳያሳውቁ ያልጠመቁት ወን ጀሪን ጩምኔፊ ሃቲፍ አባ ኢሳኒ ዮካሃኒ ሰነቶ ኪሉ በሰነቶ ሶም ቤክሲ የሮንሳ ደርቤ እንደሆነ ከምእመናን ተለይቶ አደባህኒቱ ምእመንቶ ተራው ወራ አማኒ ራማኒ አደባህኒ 3 ዓመት ይጾሙ ጀረ ኪታት ኢሳኒ አማማ ጾመን ጀራ አዎ ይጾማሉ። ከምእመናን ተለይቶ እሱንም ብቻ ተቀምጦ 3 ዓመት ይጾማሉ። ክርስቲያንና ካላነሱ ልጃቸውን ለካህን ካልነገሩ ሉበትዮ ሂመኔ አከሸን ጩጳብቱን ጎኔ ማልጎዱ ወጋ ሰዲ ቆባባኒ ማልቶ ወጋ ሰዲ ቡልቲ ሰዲ ነምነ ረሶ ማራ ክርስቲያኒ ተካ ገነማ መገልገላቲ ቡልቲ ሰዲ እንሶሙ ደንዴ ቢሻን ዱጋ ጎጎራ ሊቅምሳዳ ዳቦ ኛቻዳ እንቁላሌ ፊፎን ብቻን ሶማ ጀደማ እንዴት ሳይበሉ ሳይጠጡ እንደ 3 ዓመት ጾማል። እሺ ለካህናቱ ከተነገረ ግን ሃቲፍ አባን ካህኒት መኒ ወክሉ በት መኒ ካኔ እናት አባት ነግሯቸው አናነሳም ብሎ ያሳለፉት እንደሆነ የካህኑ ችግር ከሆነ ደግሞ እሱም 3 ዓመት ይጾም ጀደ ካህኑ 3 ዓመት ይጾም ጀደ ወሊላለ። አሁን ወደ መዳኛ እንመጣለን። አሁን ወደ መዳኛ እንትኖች እናውራ። እዚህ ላይ ብዙ ነገራቶች ላሳይሽ ይችላል። ለምሳሌ ውሃ ሴትና ወንድ አለው ይላል ይሄ መጽሐፍ። ሴት ውሃ አለች፣ ወንድ ውሃ አለች ይላል። እንዴት ምን አውቃለሁ? ላሳይሽ እንደው እንትን እንድልሽ ለዛ መሰለኝ። ለካ ዝናብ ከላይ ስመጣ እኮ ዝናብ ላይ የሚኖረው ወንድ ነው፣ መሬት ስር የሚኖረው ደግሞ ሴት ነው። ከዛ ከላይ ወንዱ ወደ ታች ወርና ከሴቱ ጋር እንዴት አይላቅም ግንኙነት አድርጎ ይሆን ፈርቲላይዜሽን አድርጎ ይሆን ከዛ ይወልዳሉ። ለፈኬሳ ዋ ብቅልቹ ጀቹራ እኔ መጽሐፉ ነው የምለው። እስቲ ላሳይሽ እንደው በጣም ነው የሚገርመው እንዴት ተደርጎ ሴት እንትን እንዳለ አላቅም። እኔ ሴት ውሃና ወንድ ውሃ መቃኬ ሰኒ ታብታብ ጎዳፊ ጆ ታብታብ ጎዳፊ። እሺ ላውጣ አንዴ ስልኬን ላስቀምጥና እሺ አልቶክ ወደዚህ ላዙርና ካሜራ ነው። አዎ አንዴ ስለማይመቸኝ ነው። ችግር የለውም እንደሚመች ያርግ። እሺ ታብታብ ጎዳፊ ጆ እሺ ሰዓትን ይኸው ይሄ ነው እንቶ ፈጠረ እኮ አይደለም።
warra taphatabii gootan galatooma. Ijoo wanni jedha inshallah. Ani jedheera gaafa waa barbaade bari dafeen argamu. Suuta jedhi soqqa rakkoon qabu. Dingata yoo jarjarte jedheetaniini. Lakka rakkoon qabu. Maqaa isaatiin. Waaqa inshaallah si garsiisaal tokko. Bishaan durbaaf dhiiraanuu asirratti argina ajaa'ibe akkam godhu wallaalee kanaaf edhaa bokkaan gaara roobeetu dubartiirraa dhalchaa jedheetanii ni hoo ገጽ 87 ላይ ታገኛለሽ። ኤክስሚያሮስ ተሰናይ እግዚአብሔር ፍጥረታትን ሁሉ ሲፈጥር እነዚህ ውሃዎች ይላል ሴትና ወንድ አድርጎ ፈጠራቸው ጀደ ዋቀዮ ኡማ ሳውንደ ሮሙ ቢሻኑቲ ከና ዋቀዮ ዲራፍ ዱበርቲ ጎደ ኡሜ ጀደ ሴትና ወንድ አድርጎ ፈጠሯቸው። ከምድር በታች ያለችው ውሃ ሴት ናት። እንግዲህ ብዕር ምናምን ተቆፍሮ ወይ ደግሞ ባህር ምናምን መስለኛል አላቅም ከየት እንደሆነ። እሺ ከጠፈር በላይ ወይ ሰሚዳውል ከጅሩሞ ያለው ውሃ ወንድ ነው ጀደ ቢሻን ሰሚዳውል ጅሩሞ ዲረዳ ጀደ። እንዴት ተደርጎ ነው ሴትና ወንድ የሚሆነው? እቺን ብቅልቱ ቦካኔ ኤዳ ለፍ ያልተቆ ተቆ ሆንጌን ከኑ ፍጡ ፌዳ ዲሪ ገዲ ዱፉ ዲዴቱ ከኑ ረኪሱ ኤዳ ሸንጀላ ተሴ መጎግዴ ገቲ ንጋራ ቺታየት ኑ ረኪሳ ዲረኑ ዲዴ ማሌ ስላለፍ ሆንጌን እንጎጎቹ ዳከ ከናቲ ቱ ዲሪ ዱፌ ጅራተ ሄዱ በራብራ ስላሚና መርጊ ወንቱ እንዱኑፍ ቢቅላቱ ረሲ ገለ ዲሪ እንዲዴ inni dide samii dhabu dinnaanni samaayee keessa jiru dhiirichi isheen dubara akkasumatti teesse seet yaala wandi tawaldaalech dandeessi dhalo hin dandeessu inni dhiiraa kun ishee dubara biratu naqii dhaluu hin dandeessu kanaaf bokkaan roobu malee midhaan biqiluu hin danda'u jechuudha. ይሄ እንዴት አድርገሽ ነው የምትወስጂ? እንግዲህ ከባድ ነው። እውነት ግራ ያጋባል። በጣም ከባድ ነው እና አስረዋኔ ዱት ጅራ ቤክቴ አመይሮ አስደቢኑ እሺ ቅርታ የሮ አስደቢኑ ዋኑ ገመዲ ፈማ ዋፋንቲ ቡቡፈታዱ ከናፉ ዋደክ የማል ሴቴ ጨራሲፍ ከነ ሜጋፊ ጋፈዱቲ ዋን እስልምዳራ ከነ ዶደገ ሶጅራቴ ፈከኛፍ እስላሙማ ከሰቲ ወይ ዱበርቲ ነከሲ ነማአጄሱ ወይ እንደዚህ ነው እንደዚህ ፍልክሽው ነገር ጠይቂና ሲፋዴ ቢስመ ዋን ወርባድ ማለት ሲጋፈች ደንደው ወንዶቹ ግራና ወንቀው ወርባድ እስላሙማ ከሰቲ ዋን ጋፍ ሲትተው waan gaafachuu barbaadu hunda gaafadhu. Maaltu jira waan hin gaafadhu? Waa islaamummaa dhageessee hin beektu? Waan namni waa jedhu islaamummaadhaan. Dhagahee jira. Amma sa'aatii kanaan bitaa yuutuubnis waan baay'ee nu barsiisa. YouTube keessatti waan baay'een argaa ta'eef wanta naaf hin galle achitti nan laala YouTube. Isti gaafadhu mee islaamummaarraa. Jechuun jibbaafis waan baay'ee naasa wanni sun dhugaa jira moo hin jiru sitti himaa. Andaandee waan ageesse gaafatte jechuun ati jettee jechuudha miti fakkeenyaaf si galee. Fakkeenyaaf amma islaamummaa keessatti akkasidha jedhanii waan hin taane dubbatan situ jedhe osoo hin taane waan ageesse gaafataa jirtu adda baafachuudhaaf si galee. wanni kun agam tokko dhugaadha jettee waan barbaadde gaafadhuste ስለ ጾምም ስለ ሰላትም ስለ ሴትም ስለ አምላክም ስለ አላህም ስለ ነብይ መሐመድም ደስ አለሽው ነገር ጋፈድ ናንፍ ንጋፊን ንጋፊን እሺ ሲብን ምን ረኮን እንጂ ራየ ቶለ አንሲ ጋፈዳ ቶለ አከ በርሲስቶ ሶንታኔ የራስሽን ሐሳብ ነው የምጠይቅሽ ያደመታከ
Tole. Fakkeenyaaf akkuma ammas agarsiise dubartiin gaafa dhalattu yookiin namni tokko gaafa dhalate dhiira muslima ta'e kiristaana ta'e miti kan inni dhalatu. Yaa'u nuti akka beeknutti muslima ta'e akka inni dhalatu kan beeknu. Rabbiin Quraana keessatti boqonnaa 30 lakkoofsa 30 irratti nutti hime. Hadiisa keessatti ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam namni gaafa dhalatu muslimuma ta'e dhalata garuu haati abbaan isaanii Yahudaani aw Yunassiraani yookaan Nasaaraa kiristaana taasisanii takka immoo Yahudaa taasisanii yookaan warra dhagaa fi muka gabbaruuf haa godhan jalma guddatan jechuudha sii galee. Kanaafuu ati muslima taatee erga dhalatte muslima ta'uudhaaf wanni si dhorku maaltu jira? Homtuun jiru. Yoo kiristinnaan kaasan san fakkeenyaaf nu baay'ee xiqqoodha wanni beeknu tokko hin jiru wanni isaan nu godhan taana jechuudha. Erga guddanneen booda yookiin adda baafachuu hin dandeenya kun kamiidha kun tikkilenyaadha kun tikkilenyaa miti kan jiru san yeroo guddanne bas adda baafanna. Yeroo xiqqeenya wanni kun hin jiru. Dhugaadhaanis yeroo dheeraadhaaf akkuma keenya kiristinnaa keessa ture banagaraachin laa ortodoksii keessan ture abbaa kiristinnaa jedhamu hin qabna hundi keenya gaafa kiristinnaa nu kaasanii achi dammoo yenafsa abbaatu waan jedhamu qabna waan barbaadde hojjettee kana itti himattu jechuudha. Ofii isaayyuu inni badii irraa qulqulluu miti dhaqnee badii keenya kan itti himannu gaafa waa gootee waa balleessite jettu itti badii itti himta maal akka gootu hin beeku. Banagaraachin laa dhiyoo kana jedhan namicha yenafsa abbaati tokko gidduutti waan nama kolfisiisu sitti hima. Dubartiin tokko dhaqxeeti yenafsa abbaati abbaa manaa kiyya ala bakka biraa deemee waa goggodhee jira. Egaa yoo isatti himatan cubbuun inni isa miti akka nuti beeknutti. Kanaafuu badii goggodheen jira. Kanaafuuti badii godhe sana jettee minaamni itti himte ganissaa galuudhaaf. Dhoskitee mistira jettee yenafsa abbaati dhannaan. Ishi jedhee gaafsa nannoo irraa fudhatee bakka du'aa isnaa godhaayyuu anamma galee qodaawwee gurgurachuu fidha nuti minaamin jettee itti himte. Ishi bakka hiiqnaash minaamin jedheeni gaggeesse. Achiin booddee inni gaafa isheen sana haasoftu waraabbatee jira. Sagalee waraabbatee ni jira. Booddee dhaqxee dawwaltee yaan ikkoo tasaaqtollinyaan galatuuma minaamin gurguradheera jennaanin amman ammoo ammanarraa fidii kaayyoo jedheen waan gurguratti irraati ammana fidii jedheen. Indi taargee namni sata indee taargee listi jennaanin dirqama kee fidda jedhee diddeeni jennaan abbaa manaa keettiin siima kaayyoo jedheen na bira jira wanti hundumtu. Sii galee yeroo ammaa yenafsa abbaatii cubbuu kee akka dhiistu sii godha jedhamee mistira kee guutuutti mataa deebi'ee immoo inni akkasii kanaan itti nama nu beektaa dhugaan ergummaa yaani naaf fudhatamu wanti nisa abbaatii jedhamu kun naaf fudhatamu anu xiqqoodhuma ta'e jechuudha humni isaa amma guddadhee of kana beekee dhiiste duraanuma naaf fudhatamu nisa abbaatti dhuganii mistira ofii hundaatti jaraggafanii himatan kana naaf fudhatamu dhugaa. Sirrii miti. Anis abbaatu hojjetan dhufanii mana keenya nu racca'uu hundumaa hin beekna. Sirrii miti. Dhiiba manaa godhe. Harakaati isaaniitu nama nisa abbaatii wayim nama waaqa beeku miti. Siif galee nama guddaa wayim nama waaqa beeku jettee ati itti dhiyaachuu dandeessa. Geenni isaan akkasii miti. Garaagarummaa guddaa qaba. dhugaadha amma quraana keessatti kana nu orka quraana keessatti maal siin nu jedha beekta boqonnaa 29 keessatti waqaala alladhiina kafaru lilladhiina amanu jedha warroonni kafaran kiristaanonni warra amananiin ittabi'u sabiilana mangadaachin takatalu ande እንትን አመጣብኝ አሰብት ማደርገው ነገር አለ ኦኬ ማል ጀደኒ ነሞኒ ከፈራ ወራ አመነኒ ማል ጀዱ መንገዳችን ተከተሉን ኑ ሆርዶፋ ወልነህሚል ኸጣያኩም የናንተን ኃጢያትን እንሸከማለን ይላሉ በዲኬስ ስኒባና ከራከኝ ኑ ሆርዶፋ ጀዱ ወሪ ክርስቲያና ሙስሊሞታን ለምን ወይ ኢየሱስ ኃጢያታችሁን ሸከማ ወይ የነፍስ አባት ኃጢያታችሁን እንትን ይላልና ተመለሱ ወደዚህ ይላሉ ወደኛ ነው ይላሉ ሲገለ وما هم بحاملين من خطاياهم الى الله سبحانه وتعالى وشتاچون ነው እንጂ ምንም ኃጢያታችሁን አይሸከሙም እንዴት አድርገው የሚሸከመው ለራሱ ኃጢያተኛ ሆነ ሰው እንዴት አድርገው ኃጢያትን ይሸከማል ገብቶሻል ከናፉ ዋን ማንታነ ጩቡንም ተቆጥንም ተቆን ጋፈተሙ ጩቡ በዲን ደለግ ነው ፊት ጩቡን ባተቱ ሲጋለ ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 18 ቁጥር 18 እስከ 20 ላይ ምን ይላል ራሷ ወንጀል የሰራች ኃጢያት የሰራች ነፍስ ትገደል ይላል ልጅ ስለ አባት አባትም ስለ ልጅ አይጠየቅ ጀደ መጫፍ ንጉልኩሎ
lubbuun badii ofiisitti dalagdee ofii ajjeefamtu abbaan ilmoodhaaf hin gaafatu ilmis abbaadhaaf hin gaafatamu jedha macaan. Si galee kanaafuu wanni lubbuudhaaf nu gaafataman tokko hin jiru jechuudha. So galatoomi kabira gaaffiin koo itti aanu fakkeenyaaf akkuma isin jedhe ergamoonni illee waaqa tokkichatti waamaadhaa turanii wanni Sillaasee jedhamu duriin turre Yesuus jedhanii warra yeroo amma waaqeffatan waaqechaadhaa turanii Yesuus Kiristoos waaqa jedhee barsiisaadhaa hin turre haa ta'u iyyuu ammoo isa durallee namni waaqa Yesuusin jedhee isaaf sagadaa isa kadhataas hin turre jechuudha. Kanaaf waaqa tokkicha isa Yesuus Kiristoos isaaf sagadaadhaa ture. Fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos Maarqos Wongeel keessatti maal jedhe? Yaa abbaa keenya isa waaqa keessa jirtu jedhaati kadhadhaa jedhe. Waaqa tokkicha san. Na kadhadhaa hin jenne isa kadhadhaa jedhe. Yesuus isuma iyyuu ofii isaatti kadhataa ture. Eloohi Eloohi lamaa sabaqtanii ilaahi ilaahi jechuun afaan Arabiffaan beektaa? Eloohi jechuun ilaahi jechuudha. Allah kiyya maana dhiista jedheeti macaafa qulqulluu keessatti kadhataadhaa ture jechuudha. Gadi bee addaan gadi jedheeti sagadaafii ture jedha macaafni. Sa'a sagalee yeroo taatu sa'a meeqa yeroo taatu halkan bee sagadaafii ture jedha. Quraana keessattis kanuma dubbata boqonnaa 19 lakkoofsa 33 irratti maal jedha? Aataani alkitaabu waja'alanii nabiyya kitaaba naa kenne nabiyyiis na taasise. Itti aansee maal jedha? Wa awsaanii bisalaati wazakaati maa dumtu hayyaa. Amma lubbuudhaan jirutti amman akkan isaa sagaduu fi akkan hiyyeessa gargaaruuf Allahn na ajajee jira jedhe. Si galee akkan isaa sagaduuf akkan immoo maal godhu akkan hiyyeessa gargaaru na ajajee jira jedhe. So Yesuus Kiristoos isa sagadaafii ture ergamoonni kan sagadaafii turan. Si galee waaqayyo tokkichaaf sagaduu isa fudhachuu isa jala deemuu wanti si dhorku maaltu jira? Amtoon jiru tole. Tole. Wanti ilma namaa harkaati isaaf sagadu taa'e soo maaltu jira? Fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos akkuma isin jedhe Yohaannis Wongeel boqonnaa 8 lakkoofsa 40 irratti ana dhugicha isa waaqayyo biraa fidee dhufe nama akkasiin ajjeesuu barbaadu jedhee Yesuus Kiristoos nama ta'uu isaa dubbata jechuudha. Si galee akka waaqallee hin taane wangeela keessatti gaafa dubbatu maal jedhaa Yesuus Kiristoos Maatiyus boqonnaa 7 lakkoofsa 21 amma 3 irratti maal jedha? Fedha abbaa kiyya isa waaqa keessa jiru karaawwatu malee yaa gooftaa kan naan jedhu mootummaa waaqayyootti gala miti jedhe ilaali. Yooma kan mootummaa waaqayyootti galtu ati gaafa fedha waaqayyoo isa waaqa keessaa dalagdu qofa. Yesuus yaa waaqayyo jechuun kee achis hin galchu. Si galee maal jedhu warri har'a yaa gooftaa naan jedhanii guyyaadhumaa sana dhufanii yaa gooftaa maqaa keetiin raajii garaa garaa hin dalagne yaa gooftaa maqaa keetiin hafuura hamaa hin baafne naan jedhu. Ani immoo isin hin beeku yaa warra badii dalagu narraa fagaadhaan isaaniin jedhaa jedha Yesuus Kiristoos. Isin hin beeku yaa warra badii dalagu narraa fagaadhaa. Kunoo har'a maal isin jedhan? Kunoo maqaa Yesuus Kiristoos raajii garaa garaa torate itti amanii namaan jedhanimi. Borsi hin beeku jedha Yesuus Kiristoos jara kanaan. Du'aa kaasni maqaa Yesuus Kiristoosiin jedhu. Maqaa Yesuus Kiristoos hafuura baafne jedhu. Isin hin beeku. Kana osoo hin taane kan jannata isin galchu maqaa eenyuun raajii godhama ilma oola. Raajii meeqatu godhama? Si galee? Kanaaf raajii isin sanaaf osoo hin taane yoo jecha yookiin fedha waaqayyoo isa waaqa keessa jiru yoo isa ajajamtan qofa jedhe. Saniifuu Yesuus Kiristoos maali? Namadha jechuudha. Hojii ergamootaa keessatti illee olaalle nama ta'uusaadha dubbata. Si galee? Akkasuma Yohaannis Wongeel keessatti olaalle nama Naaziriit jedhamee Yesuus Kiristoos nama Naaziriit ta'uusaati. Lammaffaa immoo Oromoof hin ergamne si jammiru koo Yesuus Kiristoos maaliif akka nuti hin beeku malee? ከኦሮሞ ውጪ ያሉትን ሰዎች የውሻ ልጆች እኮ ነው ያለው። ቡችላ ታውቃለች? ቡችላ ኦሮምኛ ነው አማርኛ ነው? ቡችላችን ኦሮምኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ ወንጌል በቆና ቁረሽ ለኮሳ ደግደም ፍርረቲ ማል ጀደ አኒ ሆሎተ እስራኤሊ በደኒ መሌን እርገም ነው ጀደ ሆሎተ እስራኤሊ በደኒ ዱዋፍ መሌን እርገም ነው ጀደ አየሽ ለኢትዮጵያ አልተላከም፣ ለአሜሪካ አልተላከም፣ ለአውሮፓ አልተላከም፣ ለአረብ አልተላከም። ከእስራኤል ለጠፉት በጎች ብቻ እስራኤል ኬሳዩ ወረ በደን ዱዋፍ እርገም ወረ ጅሩህም ቤቴ warra waaqa beekan miti warra karaa Musee irra turan osoo hin taane warra badan duwwaa fedhe ka laxafuut bagochi bicha kabade qofaaf ergame jechuudha. So dubartittiin tokko maal jette? Yaa gooftaa jetteen dhufteeti Yesuus Kiristoos. Yaa gooftaa mee mucaa kiyyaa hafuura hamaa tuqe kootu naa fayyisime jennaaniin maal jedheeni? Biddeena ijoollee fuudhanii ilmoo sareedhaaf hin kennani jedheeni buchullaadhaan. Asbi እንግዲህ ሴትዮዋ የት ነበረች? ሰመራዊት ነበረች። ወረ ሰመሪያ ቱርቴ ኦላ ወረ እስራኤሎታ ኢትዮጵያ ወረ ፈጎ ጅርተን ኦላ ወረ ሰመሪያ ኦላ ድንበሪ ሳኒ ቶኮ ኢየሱስ ክርስቶስ አችራን ደርቤ ለቀ ለለባራ ቱሬ በርጋ ወደ ናዝሬት ሲወጣ በዛ እየወረደ ነበር። ማል ጀደኒ ቢዴና ኢጆሌ ፉዳኒ ኢልሞ ሰሬፍ እንከነኒ ጀደን ዛት ሚስ ለእስራኤል ተልኬ እንዴት አድርጌ እናንተን መግባችኋለሁ እንዴት አድናችኋለሁ ጀቹ ሳቲ ሲገለ ሆጂ ergamoota keessatti illee Israa'elin fayyisuudhaaf dhufee jira Yesuus Kiristoos. Itoophiyaan illee adina አይደለም እኮ የመጣ
Israa'el lama dallaasaa ishee daandee qoy yoo wanne dhisi garsiisa wangeela baafadheeti. አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ አዱኛ ከነ ጉቱ ፈይሱዳፍ ዱፌ ሲንጀት ሃይ እስራኤልን ፈይሱዳፍ ዱፌ ጀረ መጫምኔ እስራኤሎታ ፈይሱዳፍ ፈይሳ ደጋበ ጀንሞ ፈይሳ ይሱማ ዓለሙን እንዶ የሚያድን አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ ተልኮ በአላህ ፍቃድ የሚያደርገው እንትን ነው እንጂ ዋን እንኒ ጎዱዳ ማለ ኢየሱስ ክርስቶስ ኦፊሳቲ ፈይሳ ሰዋቀ ተኩቻቴ ምት ዋቀ ተኩቻ ፈይሳ ተውሳማ መጽሐፍ ወኒ ከሰት ዱባቴ ጅራ እንትን ይሁዳ ከሰት እርጋ ይሁዳ ከሰት ዋቀዩን ፈይሳ አባቱ ከጨተው ሳ ዱባቴ ጅራ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋሩ እኒ ከን ፈይሱ ማለን ሬጀናን እንፈይሳ ከን ጀደመ ኢየሱስ ክርስቶስ አይፋዲን ተኮሰ ጅራ እንፈይሳ ከን ጀደመ እኒ ራጂ ሆጅታዳ ቱረ ጀቹ ራጂ ሆጀቹሳ ኑቱኒ ያመናሳን ሲቲ መሐመድ ቤቲ ራጂ በአላህ ፍቃድ ሲሰራ ነበር ፈደ ዋቀዮቲ ሲጋሌራ እሺ ጆር ገሞታ በቆና ሜቀ እስራኤል ፈከኒ እስራኤልን ፈይሱዳፍ ፈከኒ እርገመ ሲቲ አገርሲሳ እየከፈትኩ ነው ቅርታሽ ችግር የለውም ጆር ገሞታ kuno sigarsiisa meerra qabeessi dubbisa hojii ergamootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 31 irratti 30 kaasnee dubbisuu dandeenya. Waaqayyo abboota keenya Yesuusin Waaqayyo abboota keenya kan biraatu jira jechuudha. Kan maali Yesuusin isa isin mukatti fanniftan ajjeeftan du'aa kaaseeraa jedha. Kan du'aa kaaseenyu Waaqayyo keenya jechuudha. Sigale inni maal godhe Waaqayyo geeddarannaa yaada garaatii fi dhiifamuu cubbuu dhiisuudhaaf Israa'eliif kennuudhaaf abbooma fayyisaa godhe gara mirga isaatti ol isa fudhatee eenyuun fayyisuudhaaf cubbuu Israa'eliif Itoophiyaadhaaf miti. Argitaame geeddarannaa yaada garaatii fi dhiifamuu cubbuu Israa'eliif ergame Yesuus Kiristoos. Bakka malee Itoophiyaadhaaf miti cubbuu dhiisuudhaaf kan cubbuu keenya nu dhiisuuf jedhee Yesuus Kiristoos ajjeefame manifame ayidallam. Kunoo cubbuu dhiisuu Israa'eliif jedha. Cubbuu dhiisuu Israa'eliif kennuudhaaf. Walii galee? Okay. Akkas cubbuu dhiisuu eenyuufi Israa'eliif jechuudha. Amma Yesuus Kiristoos raajii dalageera karaa raajii dhalateera nuti musliimoonni itti amannasan. Quraana keessatti Yesuus Kiristoos karaa abbaa irraa abbaadhaan maletti haadha irraa argamee jira. Yaadamoo amlaakaa adargoon Waaqayyo san taasisuun. Fakkeenyaaf Addaamiin abbaaf haadha malee uume miti Waaqayyo. Kanaaf Waaqayyoon taane mi Addaam? Addaam Waaqayyoon jennuuni haadhaaf abbaa waan hin qabneef. Tole. Amma faallaa Addaamiin eenyuun uume anaaf si uume miti haadhaaf abbaarraa. Addaam haadhaaf abbaa hin qabu ati garuu haadhaaf abbaa qabda faallaa isaa uume Waaqayyo akka fedhutti. Tole. Hewaanin immoo Hewaanin abbaa qofarraa haadha malee uume moo nuumne? Umerame? Hewani? Addaamin bitaacha isaarraa argamsiiseen miti haadha hin qabdu hewaan. Hin qabdu. Akkuma kana Yesuusin immoo maal godhe Waaqayyo dubartii qofarraa abbaa malee uume jechuudha. Kun fedha Waaqayyooti. Karaa afuriin ilma namaa uume jechuudha. Kun dandeettii Waaqayyoo dandeettii isaa agarsiisuudhaaf akkuma Addaamin haadhaaf abbaarraa uume anaaf si immoo haadhaaf abbaa nu godhe. Akkuma Hewaaniin dhiira qofa argamsiise. Uume hojjettu karaa afran natti himi. Karaa afran jechuun tokkoffaan Addaamin haadhaaf abbaa malee uume. Akkas miti? Kanaafuu ilma namaa tokkoffaa kan uume haadhaaf abbaa maleedha. Tokko immoo abbaa qofaan haadha malee uume. Eenyuun Hewaaniin karaa lammaffaadha kun. Mitire? Anaaf siin immoo faallaa
Addaamin maalirraa nu uume? Haadhaaf abbaarraa nu uume mitiire? Sirriidha. Karaa sadii jechuudha. Tole. Arfaffaa hoo Iyyasuus Kiristoosiin haadha qofarraa abbaa malee uume jechuudha. Sigalee karaa afuriin nu uume jechuudha. Ilma namaa kan jedhamu karaa afuriin uume jechuudha. Akkasii mitiire? So Hewaan waan abbaa qofarraa uumamte Waaqayyoon jennuun. Iyyasuus Kiristoos waan haadha qofarraa uumame abbaadhaan jennuun. Iyyasuus Kiristoos lakkii minaamin jedhan. Sigalee kana qofa miti haadhaaf abbaa kan hin qabneetu jira. Kanumaarraan uumamne. Ibroota boqonnaa 7 keessa dhaqxee dubbiste Malkazaadik kan jedhamu abbaa hin qabu, haadha hin qabu, idda dhalootaa hin qabu. Sigalee garuu akka ilma Waaqayyootti bara baraan jiraataa jedha. Iyyasuus moo Malkazaadiktu caala jennaan Malkazaadiktu caala. Maaliif jennaan Iyyasuus haadha qaba, hidda sanyiillee qaba. Hiddi isaa galee eenyutti gala? Addaamitti gala Iyyasuus Kiristoos. Malkazaadik immoo hin qabu hidda dhalootaa. Sigalee hin qabu. Kanaaf Waaqayyo dandeettii isaatiin uumeen. Erga uume hoo akkuma nama kamiiyyuu guddate jechuudha Iyyasuus Kiristoos. Wangeelarra olaalte wangeeluma irrattu maal jedha seete? Iyyasuus Kiristoos gaafa waggaa 12 guutu beekumsaaf ogummaa dabalataafaa dhufe jedha. Akkuma ijoollee kamiiyyuu utuu taphatuufaa dhaqee badee jedha. Akkuma ijoollee kamii dhoqqeedhaan taphataa ture jedha baay'isee si garsiisu ture si garsiisa ammallee barbaadde ijoollee taphataadhaa ture jedha dhoqqeedhaan. Sigalee ishee erga guddate immoo akkuma nakamii nyaataa dhugaa dadhabaa rafaa ture kana wangeela keessa jira Iyyasuus Kiristoos nyaataadhaa ture dhugaa ture hin dadhabaadhaa ture. Deemee sana booddee erga waggaa 30 geetii ergamummaan isaaf kenname. Nabiyyii godhamee ergame gara Israa'elitti. Sana keessatti garuu maaltu ta'e raajii garaagaraa dalagee ture Iyyasuus Kiristoos akka quraanaatti sitti hima jalqaba. Quraana keessatti gaafuma jalqaba dhufu namoonni raajii isaa ilaalanii akka jirri waaqa hin jenneef maal jedhe? Warasuulan ilaa banii Israa'el jedheen boqonnaa 3 lakkoofsa 49 irratti ani ergamaa warra Israa'elitti ergamee dhufe qofa jedheen quraana keessatti. Anni qad jiitukum garuu ergamaa ta'ullee ani isinii fidee dhufeeraa jedhe maal? Bi'aayatiin min rabbikum mallattoo nabiyyummaa koo ergamaa ta'uu koo naan ragaagatu rabbi biraa fidee dhufee jedhe. Maal inni jennaan? Anni akhluqu lakum min axxiini ka hay'ati xayri jedhe. Ani dhoqqee irraati boca dhoqqee boceetaniin akkasitti fakkii shimbirroo isiniif uumaa jedhe. Ilaal fakkiin isinii uuma jedhe. Fakkii shimbirroon godhe. Fakkeenyaa mana barumsaatti horii godhi makiinaa hojjedhu minaamin dhoqqeedhaan hojjedhu siin jedhanii beekanii ogummaa minaamin hin jedhanii barannu isaan. Akkuma sana Yesuus Kiristoos illee akkuma sana dhoqqee irraa isinii uumaa jedhe bishaanii wanti bocee xaxafaxafe fakkii shimbirroo isinii godhaa jedhe. Garuu wanni guddaa eessa jira jennaan amma bakka sitti mokonatti jira. Ergan uume booddee fa'anfuku fiihii jedhe itti afuufeetaniin jedhe shimbirroo sanatti boca sanatti itti afuufee fayyakuunu xayiran shimbirroo isa dhugaa taati bi'iznillah. Maqaa rabbiitiin fedha rabbiitiin jedhe ilaali. Fedha kootiin dandeettii kootiin osoo hin taane fedha rabbiitiin jedhe ilaali. Raajii fidee dhufe miti raajummaa isaa agarsiisuudhaaf. Dhoqqeen xaxxafee uume ittiin afuufaa gaafa nuufuu fedha rabbiitiin shimbirootaati jedhe. Kana qofaayyuu miti. Ani du'aallee fedha rabbiitiin nan kaasaa jedhe ilaali. Du'aa fedha rabbiitiin nan kaasaa jedhe. Du'aa kaasuusaa fedha rabbiitiin hin amanna nuti musliimoonni an kidim. Jaamaa fayyisuusaa hin amanna fedha rabbiitiin. Lamxaamochi warra qaamni isaanii buburree fedha rabbiitiin fayyiseera jedhee quraana keessatti dubbate. Kanaaf rabbiin boqonnaa 5 keessatti maal jedha? Yaa Iyyasuus Kiristoos tola ani sirratti oolee akkaati namoota fayyistu si taasise yaadadhu jedhaan. Tola isaaf ooletti ma rabbiin. Tola Waaqayyo isaaf oole kana keessaati. Nabiyyii ta'uu isaa akka fudhataniif. Maaliif jennaan maal jechaa ture warri Yahudootaa? Kun ilma Yoosef isa xaraabii sana miti isa anaaxii sana miti. Arruma keetaan akkasuma jedha jedhanii tuffataadhaa turan jechuudha Yahudoon. Akka jarri kana hin jenneef raajii kanaan dhufe jechuudha. Nabiyyii ta'uu isaadhaaf. So wangeela keessatti illee maal jedha? Akkuma kana fakkeenyaaf shimbira bocee gochuusaa macaafa warra Ortodoksii irra illee hin jira jechuudha bira. Dhoqqeerraati boxobbotee akka inni shimbira godhe. Garuu fedha Waaqayyootiin jedha achittis. ይሄን ሁሉ የሰራ ታምር በምንድን ነው ጀና? በእግዚአብሔር ፍቃድ ነው ጀደ ዱባቴ ፈዳ ዋቀዮትን ጎደ ፈዳ ቆትን እንጀ ቶኮ ጀ ለመፋ አስደቤ ዱአ ካሲ ቱረ ዱአ ጋፋ ካሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኦፊሳቲ ዱአን ካፍኔ ማል ጎደ ማለ ዋቀዮ ከረቴ ካሲ ፈከኛ ዮሐንስ ወንጌል በቆና ኩራ ተኮ ለኮሳ ፍርተሚ ተከማ ፍርተሚ ለማት ይላል ተማ ጀደ ጋፋ አላዛር ዱኤ የሮባ አላዛር ዱኤ ዱአ ካሲ ረበር ኢየሱስ ክርስቶስ ኢኒሰ ዱአ ካሲ ሲራፈ ኢየሱስ ጀና አሜን ይልል ጀዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲንፋይፍ ነገሩ maal malee gadi qabnee ilaalla taanaan fedha Waaqayyootiin kaase. Iyyasuus Kiristoosiin fidanii dhufaniiti bakka dhagaan itti awwaalame ga'an. Maal jedhe? Achuma dhaabbatee harka isaa ol fuudheetu yaa abbaa kiyyaa.
yeroo hunda akka na dhageessu nan beeka. Waan na dhageessiseefis galatoome. Wanni kana siin jedhuuf garuu warri as na duuba jiran akka ati ni ergiti haa beekaniifi jedhe Yesuus Kiristoos jedhaan. Wanti harka koo si fuudhee ol godhee si kadhataa jiruuf waan ati naa gootu du'a akkan kaasu wanti ati naa eeyyamteef warras jiran situ kaasee humna keetiin akkanaan hin jenne akka ati ni ergiti haa beekaniifi si kadhataa jira jedha fuulduratti jedhe. Yesuus Kiristoos waaqa akka isaan jedhan hin barbaadu ture Yesuus Kiristoos. Maal malee akka waaqayyoo erga akka beekaniif ol fuudhee jira fuulduratti kadhataa ture waaqayyoo isaa. Yaa abbaa waan na dhageesseef galatoomi. Yeroo hundallee na dhageessaa dhe har'a bichaa osoo hin taane hulleemti samaañaalle jedheen kadhannaa koo na dhageessaa jedheen. Kanaafuu waaqayyo kadhannaa Yesuus Kiristoosiin dhagaa fi ture san booddee maal jedhee dhagaa kanarraa kaasaa jedheeti Alaazaariin ka'e jedheen jechuudha kadhatee. Galee kanaafidha Yesuus Kiristoos maal jedhe Yohaannis Wongeel boqonnaa 5:30 irratti ani humna kooti waa tokko gochuu hin danda'u jedhe bar. እኔ ከራሴ አንዳች ነገር ላደርገኝ አይቻለኝም እንደሰማ ፈርዳለሁ ፍርዴም ቅነዋል ምንም ማድረግ አልችልም ታዲያ waa tokko gochuu hin danda'u ergateeti yaadaargaal amlaak no jenne wanna cabacabnu maaltu jira danda'u ni nun jenna dandeessu jechuuni sigale dandeessu hin danda'u jedhee jira unkaan kana miti waan dubbatullee karaa soo ይናገርም ገርምሽ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 42 44 ላይ ዮሐንስ 12 44 irratti maal jedha kan hin dubbadhu kun dubbiin illee kan komitii jedhe kan isa ergeeti jedhe ንግግሩን kan የምናገረው ከራሱ አይደለም isa ergerraati fudhateetu በቃ waaqayyotti የሚቆፈ godha ኢየሱስ ክርስቶስ ታዲያ ኦፊ ዋዱበቹ ዋጎቹ የማይችል ከሆነ ዋቀ ጀነኔ ሰሳገዱ እንበርባች ልጆቹ ሶ አስረቱ ዋንስ ጋበቹ ዳ በርባዱ እርገ ኢየሱስ ክርስቶስ ኦፊ ኪያ ዋጎቹ በርባዱ ጀለቴ ራጂሳ አገርሲሱ ጀቸ ዋን ከነ ጎደቴቲ እገ ኢኒ አን ኢልመነማቲ ጀደ ዱባቴ እንደው ኢልመነማ ከን ጀዱ ጃንሲ አገርሲሱ ጥቆሽ ያው ቀልብሽ እንትን እንድል የሰው ልጅ ነኝ የምለው ኢየሱስ ክርስቶስ ላሳየሽ ባሴ አሳይ ችግር የለም አዎ ሲጋርሲሳ ጥቆሽ አከወነሲን እንደነ እሺ ከራሱ እናገራል እንዳትይ ነው በቃ ሙህሚቴ ይሄው ዮሐንስ ወንጌል ይላል እሺ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ስንት ነበር ኦኬ ምዕራፍ 8 ቁጥር 40 ላይ ይሄው ማል ጀዳ በደንብ ትሙለታሜ ካሜራን ሙለት አኒ ዱጊቻ ኢሰን ዋቀዮ ኢራ ዳገሄ ኢስኒት ሂሜራ isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu jedheen nama akkamii nama akkasii Yesuus nama ofiin jechaaraami nama akkasii ajjeesuu barbaaddu jedhe kanaafuu Yesuus Kiristoos nama jechaa jira sawnu akaala sawnu waaqummaa nu miti kan kennuuf መጽሐፍ ቅዱስ keenya irratti nama kan jedhu injira kunisuma bar kunisam መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ነው ይሄው ዮሐንስ ወንጌል ይሄው ዮሐንስ ወንጌል እሺ ሙለታሜ Wangela cufeesi garsiisa wangela ta'uu isaa immoo cufeesi garsiisa. Laala rakkoon qabu kanas argeera. Arge. Wangela kuno Maatiyoos, Maarqos, Luuqaas, Yohaannis hojii ergamoota Roomaa, አንደኛ ቆሮንቶስ፣ ሁለተኛ ቆሮንቶስ፣ ገላትያ፣ ኤፌሶን፣ ፊልጵስያስ መጽሐፈ keessan kun hundi isaa ishee mul'ata Yohaannis amma Yohaannis Yohaannisitti kakuu moofaa soo barbaadde lakkoon asuma jira kakuu moofaas seera uumaa, seera ba'uu, seera leewwataa, seera lakkoofsaa, seera keessa deebii waan ta'e godhaniirani maal godhan abbo bilaaroon waalintine amma dhumutti sirriitti mul'atu fakkaata so macaafuma keessa irraa si garsiisaa jira keenya irraa miti tole wangeela irraa si garsiisu jira kanaafu bakka baay'eedhaa jira jechuudha barbaade hojii ergamootaa keessa illee si garsiisuu danda'a kanaafu Yesuus Kiristoos erga nama ofiin jedheeti namummaa isaa kana maaliif fudhattee Yesuus Kiristoos ati nama hin jenneen amman argadhuga amman arganis innoo መጽሐፍ ቅዱስ keenya keessa nama kan jedhu nun barsiifne wanta akkanaalleሽ ኦኬ ድንገት አንዳንዴ መጥቶ ምን ልሉሽ ይችላሉ ከዚህ ስትወጪ አሁን ብዙ ይወርዱብሻል ጋባሲ ባቴት ሜሴጅ ዲባር ገታ መከሳን ዲባን ሲንጀ ዲባም ተኩማታ ማርገታ ወይኔ የኔ ቆንጆኔ እናት ኢየሱስ ክርስቶስ ስርካ ምልክሱ ቤ ሃዶ ኮምናምን ጀዶማ ሰስፔንድስ ሊቭ ቪዚብል ዲስትሪክት እጆ ዲስትሪክት ነጥቆቹ ፊማለከተ ኤምቤኮ ነራ ካሳ ወነራ ከሳን ካና ዮኪን ጊፍቲ ማታሪ ሳጂ ከሆነ ጊፍቲ ዳንስ የሰራ ካሳ ወን ጊፍቲ ዳን ነራ ካሳን ቤኮ ሪስትሪክት ነተገርሲሳ ጅራ ናደቡፍ ነፈቃታ እንገደለና አደበ ቡልቲ ሰዲ ዴቤ ሶ አምስዶን ጎርሱ ፊደለኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ነመ ጉቱ ደስ ዋቀ ጉቱ ደስ እንጀሮ ለራገርቴ ዋቀ ጉቱ ደስ ነመ ጉቱ ደስ ዋቀ ጉቱ ብሎ ነመ ጉቱ አይባልም ሞባይል ጉቱ ለጀቻ እኮ ነመ ጉቱዳ ሞባይልን ኩን ነመ ጉቱስ ሶፍቲ ጉቱ ተው ደንዳ ሞባይል ጉቱ ጀናን ጉቱን ይሳዩሞ እኒ ኬሰ ጅሩስ አለ ጅሩስ ማሎዳ ሞባይል
Mobaayiliidha. Ishi asitti sooftii guutuudha too jennu sooftiin kun sooftii guutuu moobaayilii guutuu ta'uu danda'a? Hin ta'u. ታዲያ ሞባይል ጉቱብ ሶፍቲ ጉቱ ቢባለን ማንም አይሰማሽም። በቃ ሞባይል ራሱ ቻለ ነው ሶፍት ራሱ ነው ቻለ ነው ጀሪ ማል ሲንጀና ዋቀ ጉቱብ ነማ ጉቱ ዳ ሲንጀዱ ዱፈኒ ገና ኬሳን ኤራ ከስሚቲ ኢየሱስ ጃለተ ሲጀ ዴዱ ኤፋ ሲንጀራ Ni guutuun hin jiru. አዎ አመሽ የከነ ሲቲማ ዋንቶ ኮ ጀሪ ሲንጀዳን ማሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲፍ ጀዴ ሬበሜ ሲፍ ጀዴ ፈዲፈሜ ሲፍ ጀዴ ገደዶሜ ቃርጌ አተረሰ ዲስቴ ደሙ ቢሲንጀዳን በነገራችን ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ በነገራችን ላይ ከነኔ በሩፊ እንትን ጀዴ ቃታ keessattuu wanti giraan aggaabba'itu sirritti naaf galuu didee amantaa keenya keessatti Yesuus Kiristoos du'ee qanii sadaffaatti ka'e kan jedhamu san በጣም እንትን naaf hin galle nama na abraarra'ee sirritti natti himuun dhabe እንግዲህም በረናው ሁንዱማ ግን yoo gaafattee shafaafananiitu madarbu beektaa. Okay. Kanaafuu isa kana YouTube irra galee yoo addan baase erga isaanii sirriitti naaf galee jechuudha. Okay. Anis iddoo kanatti qo'isuudhaan barbaada. Itti fufu. Fakkeenyaaf amma as biratti Yesuus Kiristoos du'ee kalaas innaa waaqa keenya jennee amanna miti amantaa keenyatti. Yesuus Kiristoos waaqa keenya jennee amanna. Yani gilsi lafa beekamaadha. Na du'ee hoo jedhamu yani astaghfir akkamitti yani nu dhaabbannee deemuu dandeenya midiritu እንዴት አልተገለበጠችም እንዴት ቆመን ሄድን እንዴት ልንኖር ቻልን ከነናፍ እንገል ቱሪ ሲፍ ገለ እና የሆነች ብረት ዩቲዩበር ደጌፈዴው በዱ ኢየሱስ ክርስቶስ አልሞተም የተሰቀለው እሱን የሚመስል ነበር ነው የሚለው እሱን የሚመስል እንጂ እሱ አልተሰቀለም የሮ ነምኒ ሱኒ እኒ ሰቀለሙ ሱኒ ነምኒ ብራ ሰቀለሙ ቢከሳ ኢየሱስ ክርስቶስኒ ኤርገማ ዋቀዮቲ ገረ ዋቃ ዴሜ ሰሪዳ ዩቲዩበር ተንተ ነገይከና ያ yeroo dhiyootti inshallah marii waa'ee kana irratti kuma Yesuus Kiristoos du'ee ramoonduu kan jedhu yeroo dhiyootti inshallah waamicha nan dhiyeessa kiristaanotaa fi biizii waan hojiidhaaf tatteef malee waamicha nan dhiyeessa marii sana irratti laggachuu dandeessa macaafuma kiristaanotaa keessaa Yesuus Kiristoos lakkiin duune bakka isaa kan du'e Simooni kan jedhu baasee inshallah fidee dhufuudhaaf wannaa qaba jaarraa tokkoffaa keessatti tuquru islaamummaan hin dhufin durayyuu jaarraa tokkoffaa keessatti warroonni gonestik jedhaman yookiin jenestik warroonni jedhanii fi warri Paaphiyaas faa jedhaman Yesuus Kiristoos lakkiin duune bakka isaa kan du'e eenyu kama maqaa isaa dubbadhe kan isatti fakkaate kan du'e tokko maqaa isaa madheen ture eenyu qara eenyu jedha Abboodoo kana namichi narkaa bari Simi'oon yes Simi'oon tu du'e bakka isaa ka jedhu inshallah marii irratti lageessaa ni jirallee jechuudha Simi'oon warra qareenaa sanatu du'e jedha kabaatee fi deeme jechuudha inshallah yeroo dhiyoo keetti yoo marii dubbanne marii irratti argita sanallee so garuu wanni guddaan arrasin jechuudha barbaadu sun maalinni Yesuus Kiristoos nuuf jedha du'ee siin jedhan maaliif siin jedhee du'e naan badii qabdaa siin jedhan min sarraa maalin hojjedhe naan addaamtuu dhaqeetu jannata keessaati kana nyaatiin jennaan nyaate taadaa minaa gabbaayin taadaane atti bilaa tabaale እሱ ምን አገባኝ እሱ በበላበት እኔ ለምን እጠየቃለሁ ዋን እንኛ ተነጋፍተማ ነው ገራ ኮትኛኔ ሲገለ እኛን ነን እሺ እኒ ተሳሰኤ ወይም እሺን ተሳሳቴ ፋኖ ማለት እኮ ማልጎኔ ነው ውጅን ጅራኔ ኛዱን ጀነን ከራት ተገርሲስኔ በከሳን ጌስኔን ጫብስኔ ትንከኒኔ ባላየ ነው ባልሰማ ነው እንዴት ነው የምንጠየቀው እኛ እኮ ጀነት ውስጥ ተፈጥረን ነበር ጀነት ውስጥ ተፈጥረን የተባረርነው እኮ በሱ ምክንያት ነው ጀረን በነገራችን ላይ ጀነት ውስጥ አልተፈጠርንም በክርስትና እምነት ጀነት ውስጥ አይደለም አዳም የተፈጠረ አውጥቼ ላሳይሽ እንደ የትኛው መጽሐፍ እንደሆነ እኮ እንደ ላሳይሽ እቺ ዋጥላ አድርጋትና ኢየሱስ ክርስቶስ አዳም ጀነት ከየት ኡመሜ ሲዲን ጀዳሚት ይጆ ሶ በደበር አዳም በክቲ ለፈረቲ ኡመሜ ኤርገ ኡመሜ በወዴዳ ገረ ጀነተቲ ጋፈ ቡልቲ ሜቃል ፍረተሜ ጋፈ ቡልቲ ፍረተማል ፍረተሜ ለማጫብኒ ክርስቲያና ወር ኦርቶዶክሲ ዱበርቲን ሞ ጋፈ ቡልቲ ሰደተማ ጀነተቲ ወል ፍረተማኒ ታዲያ ተፈጠርነው የት ነው መሬት ላይ ነው ታዲያ በቃ ኡመምነት ገደብኔ እቹ ለምን ችግር አለ ላሳይሽ እኮ አንዴ እቺን ጉሩጭ ላርግና
Mee dubbadha masitti macaafa isa kam keessa akka ta'e hin beeku sila iyyuu taa'ee dubbisuu ture nan baasa macaafannatti baay'ate kam keessa akka ta'e hin beeku nan laala tole. Eshi yaa waaqa kiyya na gargaari ka kana keessa ammaan ta'u as keessa taa'ee yaada ijoo taaptaappi godhaa. Galatuma warra taaptaap gootan giftaroonni illee galatuma. Sheerii gochaa jirtu ijoo restriktii natti kenneera. Koppiiliinkii godhaa. Barakallahu fiikum. Ati buna dhugda miti obboleette? Galatuma. Buna dhugda namni buna dhugu seexaanni afaan isaa gurra isaa ija isaatti galaadha macaafni kun sin garsiisa ishii. Wanti kun dhuguma. Bunna akkoo haraamna ba ortodoksoochi. Dhugaa si garsiisa amma kun asirra macaafan baaqaa baasee si garsiisa ammaati qoy. Kana si garsiisee kee kan addaamiin bakka inni itti uumame. Gede wanni waaqni uume erga haraama ta'e. Maqaa isaatiin ija hin dhabame. Obsuu keessa sheerii gochuun dagatii naa ija. Hundi keessanuu galatomaa dhugaa. Sigara. Addaam የት ገባ? ቀስ በልና ያኛ መጽሐፍ ይሁን ተጀደ ሸቀራኮን ቀቡ አየ መጽሐፈ ከመረከታት ይላል ያኛ መጽሐፍ ሆነ አንተ ይሄኛው ልቀይር ወንደነሽ አሁን ራሙላት ሱመን ስለዱ ቢሳው ለታው ደንዳ ያዋቀ ከየና ላፊስ መጽሐፍ ቅዱስ ይባይስ ብለጅራ tantu mata nu batabbate kamin dubbisne kamin akka dhiisne wallaalle kan keessatti argamu. Ragaa jedhi saqara kun qabu. Ayyee. Amma sitti dubbadhates. Komantii keessan dubbisuu danda'an jiru. Hundi keessan hin barasitu. Karena yang nanti.
እሺ እስከዛ ጥያቄ ጠይቆሽ ልፈልግሽ። እሺ እሺ ታዲያ ይሄን እንደዚህ ካየ ነው ወደ እናንተ እስከምንመለስ ድረስ በእስልምና እንግዲህ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብይ ነን ብለን ነው ምናምነው። ነብይነታቸውንስ መቀበል የምከብድሽ ነገር ምን አለ እስቲ? ምንም የሚከብደኝ ነገር የለም። አንድ ሰው እግዚአብሔር ልኮኝ ነው ተልኬ ነው መጣሁት ብሎ ነብይነቱ ከዓለም ሁሉ እንዲህ አይነት ከተቀበለው ነብይ ነው ብሎ ከወሰደው ነብይ ሆኖ ለዚህ ዓለም የተላከው ልክ እንደ ሌሎች ነቢያቶችም ከነሱ በበለጠ አሳይቷል። ለምሳሌ ጨረቃን ለሁለት ከፍሏል። ነብይነታቸውን ለማሳየት ይቺ ጨረቃ ለሁለት ከፍሏል። ዛሬ ጎግል ላይ ገብተሽ ጨረቃን ሰርች አድርገሽ ብታይ ለሁለት የተከፈለ ቦታ ምልክት ያለው ያሳይሻል። በነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመናቸው እስቲ እንትን አሳየን አሉት፣ ተአምር አሳየን አሉት። ተአምር አሳየን ስሉ የአላህ መልእክተኛ አላህን ለመኑና ጨረቃ ለሁለት ከፈሏት። አዱ በከለመት ባሰን ጀቹ sanbooddeedhaan namoonni achi jiran ragaa ta'anii jiran namoonni bakka biraallee jiran waan sana arganii maal ragaa bahanii turan jechuudha. Ragaa bahaniidha turan. Kan ammoo boqonnaa 54 lakkoofsa 2 fi 1 irratti illee argachuu dandeenya jechuudha Qur'aan irratti. Si galee saniifuu nabiyyummaa isaanii keessatti wannumti fudhachuun nama rakkisu hin jiru. Yaada tokko garuu warri kiristaanota kan kaasantu jira. Nabi Muhammadiin sababa jarriitti fudhachuudha didan jechuudha. Sababa sana immoo walii ilaalla. garuu wanti itti kanatu xiqqoo ishee qalbiin wasadach waan argee akkamitti akka dhageenyaa ajaa'iba. በነገራችን ላይ እኔ ያለ መረጃ ምንም ማውራት አልወድም። መረጃ መሌ ረጋ መሌ ዋድባችሁ እንዳለዱ መጽሐፍን ግን ሞሮ ባጤ ዋናን እንትን ይጎ እንከኝ ፎቶ አንስቼ ምናምን አስቀምጣለሁ እንደ እንትን ውስጥ አስገብቼ እንዳያሰግረኝ ማለት ነው። አዎ ይሻላል እንደሱ አከሰጎደ። አዎ እንጂ እንደዚህ መፈለጉ ከባድ ነው። ያው ቢዚም ስለመሆን ነው እንጂ ቀላል ነው። እንደውም ከኔት አንቺ ጋር መጥቷል እኮ አዳማጮች፣ አንቺ ጋር እያዳመጡ ነው። አስተምሪያቸው እስቲ ምን ላስተምራቸው? ማለት ያው እንደነሱ ተማሪ ነኝ። ያለ ካለሽ ጠይቁ እስታ እንዳደፍራት እንደነሱ ተማሪ ነኝ። ተማሪ ነሽ? ነኝ ካልሽ ይሁንልሽ። አጃኢብ ወላ ሼም ነው ጠፋብህ? አጣው የፈለኩ ነው ሳላወጣማ እንትን አለም ጭራሽ ልጆች እንዳይደብራቸው ነው እንጂ ሳላወጣ አልወጣም። ከዚህ ሰራሰይሽ ዮ ማለሽ ላላ ከነምበር ባዳ 15 ቆንጆ አድርጎ ፈጠራት አየሁት።
በ15 ዕድሜዋ ፈጠራት። ይኸው አለኩ። ስንቴ ተላለፍኩ፣ ስንቴ ነው አለፍኩት እኮ እያየሁ ስንቴ አለፍኩት። ጭራሽ ፎከስ አላረኩም ማለት ነው። ሱብሃንአላህ። አሁን ላሳይሽ። እሺ፣ ስለዚህ መሬት ላይ ከተፈጠሩ ጀነት ውስጥ አልነበርንም እኛ። ስጀምር የተፈጠርነው የቱ ጋር ነው ይሆናል? መሬት ላይ ይሆናል ማለት ነው። ይሄው ታይሻል። ገጽ 8 ላይ ነው ቁጥር 31 ላይ ከ40 ቀን በኋላ ይላል አዳምን ወደ ገነት አሳረገው ይላል። 40 ቀን ተፈጥሮ እኮ ከ40 ቀን በኋላ ነው። የት ነበር? የት ነው የተፈጠረ? ጥያቄ ነው። ወደ ገነት ካሳረገው አሳረገ ሲባል ወደ ላይ ወሰደው ነው አይደለ? ጀነት ተል ፍረት የሚቴ ታዲያ የት ተፈጥሮ ነው በ40 ቀኑ ወደ ላይ የሚያሳርገው? ከዋቀት ነው ፍረተሙ ጀነተ ከሰቲ እሰተ ዳሙ መመጀል ቀበዩ ጀነት ከየት ነው መምነ ጀቹዳም ጀነት። ስለዚህ እኛ በሱ ምክንያት ከጀነት አልተባረርንም ማለት ነው። ምክንያቱም እሱ እየተፈጠረው የት ይሆናል? መሬት ላይ ይሆናል። እሱ ብቻ አይደለም፣ እሷም እኮ ነው። ከሳምንታት ስም በፊት ገነት 7 ዓመት ተገለገሉበት ይላል። ምን ከመሳታቸው በፊትም ገነትን 7 ዓመት ተገለገሉበት ይላል። ወጋቶር ባቺ ከሰት ትፋይደመኒ ሩጀነተ ከሰት ይጀደ ሲገለ ከናፉ አዳሚን ጋፋ 40 ቀን ይተው ፍረቴ ሔዋንን ሞሜቀት ፍረቴ በ80 ቀን አሳረጋት። አየሽ፣ ሔዋን በ80 ቀን አሳረጋት። ከየት ነው ያሳረጋት? ጀነት ውስጥ አይደለም እንዴ የተፈጠሩት? ጀነተ ከየት መምነ ነው እንጀነ ስለዚህ ይሄ ውሸት ነው። የተፈጠርነው መሬት ላይ ነው ማለት ነው። ከናዙ ንስኒብ ጀደቅ አዳም እኮ በተሳሳተ አይደለም እንደኛ ከጀነት ወጣ ነው አሉ። መች ጀነት ውስጥ ተፈጠርንና በያቸው ያኔ መረጃ ይኸው ገና ተፈጥሮ እኮ በ40 ቀኑ ነው ወደ የት አረገው? ወደ ገነት አሳረገው። እሷም በ80 ቀኗ ነው ወደ ጀነት አሳረጋት። ይኸው አሳረጋት። የት? ገነት። ገነት ውስጥ አልተፈጠሩም። ስለዚህ ኑቲካ ኢየሱስ ኑፍ ጀዴታች ከሰ ጀነት ከሳሪያም ነ በአዳም በኩል ነው ተባረርነው። ሲጀምር እኛ መሬት ላይ ነው ተፈጠርነው። አዳምም ከዛ በኋላ ነው ገባ። እንደገባው ደግሞ ወጣ። እንደገባ ወጣ ከገነት ሲገለ በጣም የሚገርመው ከናፉ ሰበብ ሳትነሪያም ነ ምን ማለት ፈልጌ ነው ገረምት ደማ ጅራ ከናፉ ጩቡ ጀሮጅ ተንቲ ኑቲ ሲንጋፈተም ነው ጀራፍ ጀነት ጀነት ከሳም ባነ ኑቲ ስልማዩ ገን ኡመም ለፈረት ተካማ አርጋ ጅሩ መጫፈ ከነረት ጀቾ ሲገለ በእስልምናም ደግሞ አዳምን ስፈጥር ራሱ መሬት እንድኖር ለፈራ ከጅራቱ ኡሜ ማለ አዳሚን አከጀነት ከጅራቱ ፊን ኡምነ ረቢን ቁርአን ከስት በቆና ለመፋለ ኮሶ ሶዶሜ ለመረተ ከስቹ እንድበተች ሲገለ እኒ ጃኢሉ ፊል አርድ ኸሊፋ ይላል። ለፈ ከሰቲ ኸሊፋ በከቡ አጎዲ አዳሚን ነን ኡሜ ለፈ ከሰተ ደ ማለ ጀነት ከሳ ከታው ፊ ሲገለ ከናፉ ወንቲ ጀነት ከያቺ ያሪያም ነፍን ጅሩ ታዳይሺ ጩቡን ቀምኑኑት ወኒ ጎነ ተኮን ጅሩ ኢየሱስ ጩቡ ሰከሚ ፌኑ ዱአ ብለን ደግሞ ስለ ኢየሱስ እስተናወራው ኢየሱስ አጋፈን ነው። ኢየሱስን ሲጀምር እኮ ይሁዳቱ ጉርጉረት ነው እንጂ ነብር ይሶደማል ነው ወደ ማልዶ ተገዶ እኮ ነው ተሽጦ እኮ ነው ገኔኒት እኮ ገንቱን ከን ጉርጉረቴን እሱንም ደግሞ እስር ቤት ከባርናባ ጋር እስር ታስሮ ከሁለቱ ማን ይፈታላችሁ ብሎ ጲላጦስ ጠየቃቸው። ሞቲንሱን ጲላጦስ ከጀነሙ ጋፈቴን ኢየሱስ ባርናባ ከሳይኙን እስኒ ይኮደን ጋፋያና ባርናባ ነው ሂኪ ኢየሱስ አፈን ይፈሙ ይላል። ነማቱ ትፈረደ ኢየሱስ ለራሱ ሞቶ አይደለም እኮ ለኛ ብሎ ፈረዱበት እኮ ተፈርዶበት እኮ ነው። እገት ፈረደሜቲ ማልጭቸኑ ዱ ተፈርዶበት ኢየሱስ ነው ፋዱ ጀራኒ ማልጎደ ጲላጦስ ሰኖ ፉዲ አጄሰ ጀቹ ስለዚህ ወንት ነው ጀቸዱ የተኮንጅሩ ጀቹ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንድለ ሰበብ አዳሚት ጀነታ ባነፊስ እንጅሩ ጀቹ ከናፎቲ ኢሰቱኑ ከሚባለው ነገር ጭቅጭቂ ከነ ሁንደ ይፍቴ በነገራችን ላይ ዱኤ ገንጀደን ጋፈ ጉያ ሜቃ ከመ ኢየሱስ ክርስቶስ ዱአ ጋፈ ጉያ ሰዲ ቦዳ ጉያ ሰደፋ ይሄ ራሱ ግጭት አለው መጽሐፍ ቅዱስ እንካን ጉያ ሰዲ ቦዴ ይሁን እንጀ ጉያ ሰዲ ቦዴ ጉያ ቁር እንዲክ ደመተው ማለ ቶኮሞ ጉያ ሰደፋቲ ጀ on 3 days ጋፈ ሰደፋ ጀ ቶኮሞ ጉያ ሰደፋ ከሰት ሚስ ጉያ ሰዲ ኦሶን ገይን ጀቹ ከሚን ፉረና ማርቆስ ዮሐንስ ማቴዎስ የተለያየ ሐሳብ ነው ያላቸው። ከናፉ ወንም ትንት ከነተ ጭንቀም ነው ዲስኔ ቁርአን ከስት ረቢ ማን ነው እንጀዳ በቆና አርፈፋ ለኮፍሳ ዲባፊ ሸንተሚ ቶርበራ ካሲማ ጀ ወማ ቀተሉሁ ወማ ሰለቡሁ ጀ አልገደሉትም
አልሰቀሉትም ወላኪን ሹቢሀ ለሁም ግን ተመሰለባቸው ጀረቲ ፈካተ ኢሳ አጀስነ ሲአኒ ነመ ብራ አጀሰኒ ማለ ኢኑማ አጀስነ ኢየሱስን ጀደ ረቢን ሱብሓነሁ ወተዓላ አጀስነ ጀደ ማል ማለ ጀናን በል ኢኑማዩ ረፈዐሁ ላሁ ኢለይህ ረቢን ገረሳተው ሊሰፉረቴን ኢየሱስ ክርስቶስን አይ ዋንድረት ሲንጀ ኤምቲ ሰዩቱ በረተ አርጌራ ያ ኢየሱስ ክርስቶስን ገረ ዋቃዴሚ ገረ ዋቃ ኢሰኡሚት ዴሚ ካን ሰቀለሜ ከይስ ፈካቱ ኡጋድ ኤርጋ ካስቴቲ ኢየሱስ ክርስቶስን ከፈካቱ ዱ ኤጋቴቲ ቦር ዱፈኒ ማል ሲን ጀዳኒ ከዲሰ ፈካቱ ዱ ኢሰቱ ገረ ዋቃተል ፍርተመና እሺ ገረ ዋቃተል ፍርተሙና መንታ ሲን ጀዳን ኤን አመና ጀዲን ታዳ ነገ እኮ ለፍርድ ይመጣል ሲን ጀዳኒ ምን ለፍርድ ነው የሚመጣ መሬት ላይ ፍርድ አለ እንዴ ፍርድ kan ፈረደም ነው ዋቀዮ ፍንድረት ከንኒ ዱፉ ኑቱ ሙስሊሞኒ ነማና ከንኒ ዱፉ ሲጋለ ኑቱ ሙስሊሞኒ አከኒ ዱፉ ነማና ገሩ ከንኒ ዱፉ ፊ ፍርድ ጀቹን አኩመ ሞቶታ አመጅራ ሞቱማ ሳቲን ቡልቹ ዱፋ ወጋ ቶርባ ሙስሊሞኒ ከነማን ሎላ አመረብሻ ካጅሩ ከሄ ሁሉ ሰላም ያደርጋል አመ ሞቲን ብየተኮ ቀባቴ ማል ጎዳ ነጋቡ ሳሜ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልሶ ሲመጣ ምን ያደርጋል ሰላም ያደርጋል ብየ ከነ ነጋቡ ሰጀቹ ገሩ ከንኒ ቡሽ ማል ሸሪዓ ነብይ መሐመድን ቡልቻ ዱፈ ቁርአናን ቡልቻ ዱኛ ገን መጀመሪያ ሲመጣ ምን ያደርጋል መስቀሉን ይሰባበራታል ሐዲስ ነው የሚለው መስቀሊያ መጀረረት ፈን ፈሜጅራ ምናምን ጀደኔ መስቀልን ይጨጨፍሳ ጀደ እንደሁም መጫፈ ወሪ ኢትዮጵያን ፍረኑ ጀደ መሌ መጫፈ እስራኤል መፋጀረሙ መጫፈ ወሪ አላቲ ፈየደመን መጫፈ ፍለተኒ ፍረተነ ዮካ ቤክቱ ታቴ ጋፈ ወል ገኢታን ወሪ አመሲን ጀዱ ኩኒ ዲባ ሰዲ ኩዳ ሰደ ኩኒ መጫፍ መርጦ እኮ ነው ቃኖና ጀደኒ ኩማቴዎስን ፍረቱ ቀምና ማርቆስን መጻፈተው ቀባ ቃኖና ተቀባ ምናምን ብሎ ተመርጦ እኮ ነው መጻፈ ተወሰደ ታውቂያለሽ አማ መጻፈ ጀርዲደን ተኮ ከስቲ ማልጀረ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ፈገሩ ዴቤኑ ዲያ ጀደ መጻፈ ሳኒ ባሲሰ ገርሲሱ መጻፈ ወረ ክርስቲያናት ይገሩ ወረ ኢትዮጵያ ምናምን ፍረተ መጻፈ ጋር ባሲስ ገርሲሰመ አፋን እንግሊፋቲ እንጅራ ላሳየሽ መጻፈ አቡ ኸሪፋ ጀደኔቲን ፍረተኒ ማሪፍ ጀና ዋይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዴቤ ዱፌ ዱ አጀቹ ዋን ቤከኒፍ አችራ አርጋኒ ኡመራን ነመ ከነፊናን ማ በቃ አንዱ ሙስሊማት ሄዱ መደኒ ያደነት በቃታ በሞታ ይቀበሉ ኦኬ እሺ ስቲል አውጣ ኦኬ እዝራ ለመፋ አይሰጅርታ እዝራስ ለመፋ አርጋ ጅርታ ቱ እዝራስ ዘራፋን እንግሊፋቲኔ ወርክን ቶቢት ዮዲት ምናምን መጻፈ ጀርመን እንበይታው ደም ኦፍ ሰለሞን ሮኒክ ባሮክ ፋጅራ መጻፈ አርጋር ተውተ ስራክ ፋጅራ ኢሳኬ ሰጅራ ኩኖ እዝራ ለመፋ ከስቲባና በቆና ሜቃ በቆና ቶርባ አርጋርታ በቆና ቶርባ ቱቃ ለኮ ሰዲቅ ደሚ ሰዴት አይ ቲንክ ናኖ ሰነራቲካ ኦርዲ ደሚ ቶርብራካ ማልጀዳ እዳ ኩኖ ደሚ ሰዴት አርጋ ጅርታ አፋን እንግሊፋቲን ዱቢሳት ጥቆ ዳጎን ከነው for my son Jesus wae ilmaki Jesus Christos shall be revealed debeni dufa with those that be with him warrote sawjin injira ya argamote me bakabrat dubatame rawante warre sawol injira mujinin debeni dufa and they that remain shall rejoice dufaniti gana malgodo yiznanallo ni bashannano amamif jenna with 400 years wagadi bafrif ni bashannano gana dufani jed after jedela sitti gala koji gam sagret after these years wagote ba afrga bashana jiratani bodemo shall my son ilmikiya Christ Jesus Christos die ni dua kuno arga jirt isa ko fasontan and all men namon hundumtu that have life lubu qaban hundumtu ni duu jed garu macafa kana shette kristanin furatu kesaf latten barbanu macafa kana jette difti in fudanno in barbanu macafa kana fudanno jedan kana qofamti macafa meeqa didaru mal warri pentes bar saddetami tokkon furanno kanuti furanno malo rajetti warri pente warra jaatami jaajetti warri saddetami tokkon mo ay macafa sakana furanno du jarris katolikin mo lakki saddetami tokkon furanno torbatami sadi furanno saddetami jaas furanno akka barbaada macafa filatani kan itti tolu kiya fudhatu jechu sigale ፍላጎት ሳናቲ ፍለተንካ ya waan ofii barbaadan akka barbaada itti deemu malee akkas jechuudha kanaafu gaafa deebi'ee dhufoonni kana wanni du'uu dhufis dhufa akkuma quraana keessatti jechuudha quraana keessatti deebi'ee dhufa rabbiin akka inni du'u nutti mee jira quraana boqonnaa 4 lakkoofsa 158 irratti maal jedhe wa in min ahlil kitaabii jedhe
وإن من أهل الكتاب الراتي يهودا في كريستيانو الراتاتي إلا لا يؤمنن به يسوع كريستوس يتأمنن ملء قبل موت أصون ندو إندرا جنا متو يموتال السو سايموت بفيت بس يا من الله القرآن أتو يسوع ستين أمانين درا هندو أتون ندو إندرا إتأمنوا جد سيقاله إتأمنوا كنافو يسوع كريستوس إتى ni amanani itu hindu ajechudha Yesus Kristos kanafuti wa nabi Muhammad irratti sidebia nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam raji heddudha dalagani dingata wanni xiqqoo jarti sin jechuu barbaadan dingata o jannata keessa kamittiin dubartii amanatu si jira jedhani adamin chigrale taada dubartii arganne maal seet arganne to asitti see dubartii miti kan gaggabaa jiru namni meeqa dubartii barbaacha miti sinti zummutu misara saw inde seera waaqayyo kan inni cabsuuf zummutu misaraው ለምንድን ነው dubartii jedhe miti ሴት ባይፈልግማ ዝሙት ባልሰራ ሴት ባይፈልግማ ባገባ ባና ገባ ነበር እኮ ዱበርቲን በርባኑ ታናል እና ጀነተ ከሰቲ ዋቀዩ ሆዱ ጀዴውኑ ከኔ ተኮ ሰዓታቱ ለመሳታቱ ዲበ ሰዓታቱ ማልኑ ዲበኑት እኛ መደሰት አይደለም እንፈልገው እኛ እኮ እዚህ ራሳችን ተቆጣጥረን ዝሙት ሳንሰራ ኦቶ ዝሙቲን ወጀቲን ኦቶ ሰጋጋሊን ኦቶ ዱበራ ወነን ጀዲ ወኒ ኦፍ ቁሰን ያስከሰታ ጅሩፍ በር ዋኑት ሂሳብ ጀኔ ኦፍ ቀምኔ ፈቺ ተካርገን ነው ፍጀቹ እንዴ ታዲያ ሳገባ የሞቱት ለምሳሌ ወጣት ሆኖ ለአላህ ብሎ አይናቸውን ዝቅ አድርጎ ስሜታቸውን ተቆጣጥሮ ወጣቶች ሴትም ይሁን ወንድ ከሞቱ አንቺ እዚህ ጋር ገብተሽ እኔ አግብቼ አጣጥመ ነው እንሄዳለን እነሱ ሳገኙ ምን ማለት ነው ማጀሮ አርገተ ምን ችግር አለ ጭረቀኔ ዋቀዮና ዳላ ጀቹራ ጀርሱን ተወሲትን ፉዲኒ ቱዴሩሜን ቱ ወነን ጀዲ እንደማኔ ወርካን ሞስ ትቁፈታኒ ደማኔ ጀቹራ እሺ ኑሌ ወር አርገን ነካኖ ጅት ማላተው ያላገቡትስ ወጣቲን ሄሩ መጌስ ያረሩ ከቦርዶስ እንጅርቶ ታዳዋቀዮ ኤርገ ገመቹ አችትሽን ገመችስኔት ምን ማለት ነው ገመቹና ማናፈ ባማና ወልት ገመደን ጫለ ምን አለ እስቲ በዚህ ዓለም ላይ አለ ጅራ ገመች ብር ብታገኝ ዓለሙን ብትዞሪ ምን ማትደሸት ይሪዱ በርቲ ባነጋ በረው ክንዱ በርቲ ይረፋና ጭረፍት ገሩ ገመቹን ከነ ጫለ እንጂ ውሸታቸውን እኮ ነው ቢያገኙ ማይምሩት ይወርገተን ከኔን ኢብነቱ እረ ጀነተ ከይስቲና ሴቶች እረ ጀነት ምን አለ ጀነት እግዚአብሔር ከፈጠረ ምን ችግር አለ እንዴ በነገራችን ላይ እኮ እንትን ማርያም ላይ ወጥቼ ያሳይሻለሁ እዛ ውስጥ ጀነተ ከሰ ጀዳ ጀነተ ከሰ ስሬ ወርቂራ ሆጀተመይቱ ጅራጀ ሰነረ ከንጅራቱ ጀነተ ሰነ ከሰ አባ መናፋ ደመና አንድ ለአንድ የኖሩ ነው ጀዳ ባቲ ሲገርሲሱ አውጥቼ ገነት ውስጥ ምን እንደምሰራ አውጥቼ ላሳየሽ የኦርቶዶክስ መጽሐፍ ይታለ ቅድም ሹቱ ስክሪን አድርጌ ያስቀምጫለሁ ቆይ ላውጣ ይታለ ወደ ታብታው ጎተን ገለቶ ማጋይስ ባየ ገለቶ ማን ከሰ እሺ ይሄው ሸገነ ሲተጋር ሲሳ ጀነታ ከሰጥ ስሬ ወርቂ ማለከ ጎዱፍ ነጥምታሜ ራእየ ማርያም ነው ምዕራፍ 1 ላይ ነው እንደምታይ ምን ይላል ከዚህም በኋላ ወደ ሌላ ቦታ ወሰደኝ ልጄ ነው እየወሰደኝ ያለ ምናም ብላ ትናገራለች ገብቶሻል ወደ ሌላ ቦታ ወሰደኝ ወስዷት ያ ጎብኝቲ ጎች ይሳኔ ጅራ ሲገለ ጎበኛ አጅርቲ ቶሬ ወስዶኝ ከወርቅ አትዘጋ አልጀደ ነፍራቴቲ ወርቂራ መርከበ ሆጅተሙረና ካይዴሜ ጀደ ላይ አወጣኝ ከወርቅ የተሰራ መርከብ ላይ አስቀምጦኝ ሄደ ወስዶም ከቤት አገባኝ ነፍሬ መነት ነገልቼ ጀት ማርያም ትጀደ ያቺ ቤትም ከፀሐይ ከጨረቃ ይልቅ ታበራለች መንሱንስ አዱፍ ጀጫለ ኢፍቲጀ በውስጧ ብርሃኑን የሚያንጸባርቅ የግምጃ ምንጣፍ ወሰንሳ ተነጥፎበታል ጀነተ ሰነ ከሰቲ ከደከመለ ኢፍቱ ብርሃን ይራከንታት ምንጣፊቱ ነጠፈ መጅራታ አዳ ምንጣፊ ማለት ይጎዳን እርጋጭ ገት ገመቹን እንጅሩ ታቴቲ ምን ለማድረግ ነው የምንነጠፈው እሺ ክርስቲያኖች እሺ ተነጠፈ ይላል ለምን የወርቅ ብርሃን አልጋ አስቢ የወርቅ ብርሃን አልጋ ኢፋ ወርቂራ ተኤ አልጋቱ ጅራ ጀለች ኬስ ተዘርግቶብታል ድሪርፋ መጅራች ኬስ አልጋን ወርቂራ ተኤ ከን ኢፉ አችኬ ድሪርፋ መጅራድ ማለት ትጎቹ ጀናን ይህቺ ቦታ ለማን ትሆናለች ብዬ ልጄን ጠየቅኩ ጀት በኪኩኒ አልጋና ከትዲርፈም ወርቂራቴ ማለት ትጎቹ ፊጀዴን ጋፈደኒ ጀዳ
ጀናኔን ማለት እግዚአብሔር እንደ ያደረጋቸው ቅርታ እግዚአብሔር አንድ ያደረጋቸው ባልና ሚስት ይው እግዚአብሔር አንድ ያደረጋቸው ዋቀዮ አዳፈባቶ ከንኒ ጎዴ አመስ ሪስትሪክት ነጥፍደጆ ምን ይሻለኛል በአላህ ታብታብ ወዳፍ ኢጃ በረፍማ እንተ ይረት ዱፎፌ አኑ ብሮት ሲፍ ሱዳዴን ቱረ ይቤክታ አማን ነገር ሲሱ ሸገና ቆፎ ወደ ለማትስ ነገር ሲሱ ከነ ቆፎ ነገር ሲሰ ደቢያ እኮ ማለፍ ጀናን እግዚአብሔር አንድ ያደረጋቸው ዋቀዮ ካን ተኮ ጀረ ጎዴ ኤኙ ባልና ሚስት አይለያዩም። ይሄው ባልና ሚስት እኮ ጀነት ውስጥ አይለያዩም እኮ ባልና ሚስት አንድ አካል ናቸው እንዳለ ማቴዎስ ወንጌል ላይ ምዕራፍ 19 ቁጥር 6 ላይ እንዳለው ወንድ በአንድ ሴት ሴት በአንድ ወንድ የጠበቀው ብኖሩ በሞቱ ጊዜ ከዚህ ቦታ ያገባቸዋል ለዘላለም ደስ ብሏቸው ይኖራሉ አለ። ይሄው ዱበራፍ ዲሪ አባመና ፋቲማና ጀነት ሰነ ከሰ ዶስሬኒ ፊነት ጠፈሜ ጅሩ ሚንጣፊን ከሰ ሴኑ በረበራ ነች ከተገመደ ንጅራቱ አዳኒን ባናቲ መናፍ አባመና ታዲያ ማል ጎዳፈ አልጋን እንኩን አልጋን ምን ያደርግላቸዋል? አባመና ፋቲማና ገው ጅንጪ ሰኔ ዋንጀጀነ ለምንድን ነው አልጋ የሚያስፈልጋቸው እንዴ? መሬት ላይ እንከባለሉም እንዴ? ስለዚህ ጀነት ውስጥ እንዴት እኛ እንዴ እስልምና እንዴት ምስት ምናምን ይላሉ። ታዲያ ምስቱ ምን ትሰራለች? ከሱ አጠገብ ምን ልትሰራ ነው እሱ ጋር የምትሄደው? ሂዳ ከሴቶች ጋር አትቀመጥም እንዴ? ወይ እናቷ አባቷ ጋር አትሄድም? ባልና ሚስት አይለያዩም፣ አንድ ላይ ይቀመጣሉ። ታዲያ አባመና አብራም አሎ ጀትሬም ማይሺ ፋዳሺ ብረጫ አላፊ ዋን ከን አርገቹ በቴቱ አባመና ዲስቴ ባቴ ዱፍቲ ምት ዱበርቲ ጋፈኑት ይፎን ይሄን ባትፈልግማ ከቤተ ትወጣም ነበር እኮ ኛኒ ዱጋቲ ምኑ አባሺ ፋዳሺ ይጅራ ምን ምታገባው ለሌላ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ጀነተ ከሰቲ ሃዳ ፈባይ ከጃለቱ ብረዲስቴ ማልጎቻ አባመና ወጅኒን ጀነተ ከሰ አልጋ ተቆረጀ ነው ዋቀዮ አይከብድም። ሂሙንሳ ዱባቹንሳ ሶ ማልጂ ቾር ባዴኔ ድንገት አይ አንቺ እኮ እዛ ሄደሽ እኮ ጀነት ከሰቲ ዱበርቲ ያመነ ምናምን ጀረን ጀነቱ የሚያገሉ ዱራ ጀነት ከገባው ዱበርቲ አርጋቹን ሳርጋናን ብረን ደርቧና ከኮቲ መጀመሪያ ጀነት ልግባ እስቲ እንዴ ስራችን ብዙ መጥፎ ስራ አለን። እግዚአብሔርን ንሳ ጠይቀን ያዋቀ ከየናዲ ሲበዲ ከየጀነ አንድነቱን ሙስሊም ሊገሩ በነገራችን ላይ የፈለክሽ ስራ በሰሪ አላህ ንሳ ከገባሽ ጀነት ትገባለሽ። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ሰሂህ ሙስሊም 202 ቁጥር ኤ ላይ ሙስሊም የሆነች ነፍስ እንጂ ጀነት አትገባም አሉ። ሌላኛው ነፍስ ጀነት አይገባም ኢላ ነፍሱ ሙስሊም ሆነ ነፍስ ብቻ ነው የምገባ። ስለዚህ ጀነት ውስጥ ገብቼ ጋገኘው በደስታ ነው የምቀበለው። እኔም ቢያልልም ናፋቀኝ ረቢ ምን ችግር አለ? ጀነትን ምገባው ለመደሰት አይደለም ምትገቢ ጀነት ወይስ ለማልቀስ ነው? ለማልቀስ ከሆነማ ገሃነም አይሄድ እኮ ገሃነም መሄድ ነው። ማልቀስ ከፈለገ ሰው ወደ ገሃነም መሄድ እግዚአብሔርን እዛ ተቀምጠን እግዚአብሔርን ቅዱስ ለማለት ነው። እዚህ ያልኩ የቆየሁት አይበቃውም እንዴ? እዚህ ይኸው ቅዱስ እያልኩ ሁሌ እኮ እሱን እያጠራሁ እኮ ነው የምኖረው። አጥራኝ ስላለኝ ለዚህ ነው ፈጠርኩ ስለ እሺ ብዬ መስጊድ ውስጥ ገብቼ ቁርአን እየቀራሁ ዱዓ እያደረኩ እየለመንኩት ነው። እዛ ደግሞ እንደዚሁ አግብቼ እዛ ጀነት ውስጥ ብኖር ምን ችግር አለ? ጥፋቱ ምንድነው? ችግሩ ምንድነው እንዴ? እዛ ባገባ ከእግዚአብሔር የሚቀንሰው ነገር አለ እንዴ? ምንም የለም። ወንድ ሰራ ቀነስቶ ኮንጅሩ ሰኒ ቡጆ ኮፒሊንግ ጎራ ፕሊስ ነቡሱ ለመነትከን ራስ ደፋረት ነቡስ አኩማ ደንገደ ጉያ ሰዲና አጀርበ እንገደ ጉያ ሰዲና አደበ በሬፈምኒዮ ዱፈያ ገራ ሻሻረቲ አከሲ ጎዳ ያ ሶ ከናፍ ተቆፓ ከሲንጀራን ከን መጀነተ ከይሰ ተከሰከሰከሰከስ ሲንጀራኒ ከዚህ ውጪ ሌላ ነገር የለም። ወይ ደግሞ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብዙ ምስቶች ያገባ ነብይ እንዴት ነብይ ብለን እንቀበላለን? ሲንጀራኒ ምን ችግር አለ እንዴ? ብዙ ምስት የሚያገባ እኮ ወንድ ነው እንጂ ሴታማ መቼ ያገባል? ተቆዩ ደንደ ቡልፈቱ አንዱ ፓስተር እኮ ነው ባለፈ ከኛ ጋር ወያያልና አኒ ሼ ተቆዩ ቁብሱ እንደጠበ ያለ እኛ ምን እናርግለት? እኔ ልሄድለት እንዴ? ማላ ጎዷን ማላንጎ ወላ እንደዚህ ነው አለ። አንተ ሼ ተቆዩ ቁብሱ እንደጠበ የደው ፌስ ረታሳ ሚዲያ ራት ማልጎ ነረ የወደ ጠብደኑን ሞረብ ዲራ ጎደኑ እንችላለን፣ ሁለቱም ሶስቱም እንችላለን። ግን ጃርቲና ማን ፉረን ነው ማለት ከብቶሻል ወፈኑት ማለት ጃርቲ ሳፉኔፊ ወንት እንጀኑ ጋሩ አሞ ለማሳዲ ደንደኛ ወሸቹ ደንደኛ ኢራቱ ዱበርቲ ለማሳዲ ቡልፋታ ደንዳ ሲጋለ ሰሙዳኔስ በአቅምም በጉልበትም በሁሉም ነገር ጀቹ ሶ ዱበርቲ ሰዲ አፉር ምናምን ፉረን ነምን ዱበርቲ ሰዲ ፉዴ ነብይን ተው ከንጀዶ ሰጀር ማጫፋ ከሰ እንደ አብርሃም 3 ምስት እኮ ነው ያገባ።
ያዕቆብ እኮ 4 ሚስት ነው ያገባ 2 ኢታማሞች እሱንም ኦብሌቲ ለማን ፉደ በር ራይሊፍ ርብቃ እንተላን ገፋፊ እንትኔ እስቲያመቱ አባመናን ከ ኦብሌቲ ከ ጅኒን ፉደ ምን ሰማሻል አንቺ አይከብድም ነብይ ነው ትያለሽ አንቺ እንኳን ወንትኩኒ ያኒ መጽሐፍ ቅዱስ ረጀራ አፈር ፉዱ ነው እንጀራ ባሴ ሲጋርሲዛ ኩኖ አፉር ከኔ ንት ፉደ ኦብሌቲ ለማ ርብቃ ፊ ሳራ ፉደ ጦምቦሬ ሳኒ ወይ ሰራተኛ ሳኒ ፋደ በለቴ ፉደ ይላል 2 ሰራተኛም ጨመረ የሳራም ሰራተኛ ሙጫ ኩኖ ራዳ የተከንቴፊ ዳት ጎዴ ልሞ ራዳልች እን ሸንኩኒ ሳከመቶ ፖለቲንኮ ከኒቲ በተቀናት ንሽ ቀበ ሸንኩኒ ሰራተኛሽ ፉተ ጀለከስ ፉራቴ ሸራስ ልሞ ዳልች በጣም የሚገርም ነው እውነቴን ነው የምልሽ ወንትኩኒ ሐላል ሞ ሐራም ሐላል ማለት ዶርኬ ዋቀዩ የምናፈ ኦቶ ሐራመቴ ማ ዋቀዩ ማሊ ፉተኒ ጀዴት ደከማም ወንጌለ ከስት በከተ ደከምነም ኒቲያ ፍርፉዱኒ حلال يعني أمنتا كيسانين حلال أكا منتا كينيات يا ربي سبحانه وتعالى مال جدا قرآن كيست بقول نعرف فاكيستي ورّا برباد دن كيساتي مال قول اللامة صدي أفور فود أجد قرو هندن دي السنة يوندن دي يتوكو قفا فود أجد إلال يا مالت هلتا قبتش وكل ما تاچو كونه ሁለታ ገብተሽ ሐቋን ማጠብቂ ከሆነ እኩላ ገብተሽ አንዷ ከአንዷ ምታተናን በፍቅርም በምንም ምታደርጊ ከሆነ ኦርከማድ ኦርካድ ረቢን ኖርክ ሲገለ ዱበርቲው ወልቅቴሱ ከደንዴሱ ታተ ኡፈናረቲስ ኛተረቲስ ጪሰረቲስ ሲገለ እሸከነ ብረዳይቴ ጪስቴቱ ጋባስ ዶፍቱ እሸከነ ሞጁ ማኬቴ ሲላል ተውቴ አይቻልም አኩመ ሰነብረጪስ ታስትዝም ወንድ መሆን አለብሽ አከሶቴ ከቻልሽ ይቻላል ከዛ ውጪ ግን ማትቺ ከሆነ እንዳታገቡላል በጣም ዱበርቲ lama fuudhee tokko kan tokko irra caalchisu gaafa guyyaa qiyaama jedhe ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam cinaachi sagar tokkotti jedhatee kaa jedhan ይሄ በጣም ከባድ ነው ጉዳይ ረክነ ጉዳይ ነው ሲገለ ዋሊፍ ዋን ወል ጫልሲሴፍ ጀቹዳ ዮ ወልን ጫልሲሱ ብሎ ካገባ ተፈቅዶለታል ምጠየቀው ግን ለወንጀሉ ማን ነው ሰውየው ነው አላህ በተለያየ ምክንያቶች ሊፈቅድ ይችላል አሁን ለምሳሌ ሙስሊም ማትወልድ ከሆነ ልጅ ፈለጋ ውጭ ላይ መዘልበት እንትን የለብኝም እኔ እንተ ለበርባ ምጫ አርጋችሁ ብቻ ዱበርቲ ብራብራ አቀዶስ ከዋንን ጪሱ ፊንቀቡ حرام ጀቹ አደመና ቆጥሜን አቀና ላቲ ዋጀጀዳ ፍረዴ ገላ ጀዳን እሺ ካለች እሺ ነው ቢ ካለች እምቢ ነው ገሩ ነና ማሲሳን ሲጋሌ ከነቆፋ ሚቲ ሜቢ ዱኩበ ቀባቱ ደንዴሲ ዋን ገራ ገራ ቀበለም ማሰነተው ደንዴሲ ዋን ገራ ገራቱ ጅራ ረክና አደቴን ዮቴ ነንፉዳ ነግሪያት ካልሆነ ግን ማልችል ከሆነ እሺ መተኮ ቀበደን ታዮ እንደ ሰንተ ተኮ ቀበዳታ አጀ ዮሺኔ ሽንጀነው አመሲሶ እንደንደኛው በነገራችን ላይ ሽንጀነው እሱ ከቻለ አቅሙ ካለው እንቢ ማለትና እሺ ማለት ፍቃድ የላትም እንትን የላትም ስልጣን የላትም በነገራችን ላይ ምክንያቱም አላህ ያዘዘ የፈቀደ ነው ይሄ የሱ ፍቃድ ብቻ ቢሆን እሱ በራሱ ፈቅዶ ቢሆን ያኔ እንብልት ትችላለች ግን አላህ የፈቀደለት ነገር አይሆን መጥልም ምን ቢሆን እንጂ መጀመሪያ ስጋቡ ሸርጥ አስቀምጦ ሸርጥ ማለት መስፈርት አስቀምጦ እኔ ካገባውክ በኔ ላይ ማግባት አትችልም እንዳታገባ ካለች ነው ያኔ እሺ ብሎ ካገባት ማግባት አይችልም ያኔ መጀመሪያ ቃል ስለገባ ከዛ ውጪ ግን ዝም ብላ መታ ገብታ ስንቶች አሉ እኔና አግባ እንጂ ከኔ በኋላ እኮ ከፈለክ 2-3 አግባትልና መታ ቤት እሱን ካገኘች በኋላ እሪ ምትል ስንቶች አሉ እንዴ አየን ብዙ አይተናል እኮ መቃር ግን ይገለ ከናቡቴ ያ መጀመሪያ ሸርጢ ወሊ ጎላኔናን ዋዳ ወሊ ገላኔ ጀናኔ ሱራኮ ዳንቀም ገሩ ጫል ጀተመተም ጀታና ንብርባና ፉቹ አደንዳጀቹ ስለዚህ حرام አይደለም ለምሳሌ ዳዊት እኮ ዝሙት ሰርቷል እንደ መጽሐፍ ቅዱስ